боби якум фикру андеша ин боигарӣ мебошад. ақлу хиради шумо якум ба шумо хабар медиҳад ки шумо ба муваффақ шудан тайёред. чӣ тавр кардан лозим аст ки худи ҳаёт ба шумо ва нақшаҳои некбинонаи шумо мадад расонад. дар ҳақиқат ҳам фикру андеша ин боигарии бузургу тавоност ки агар шумо нерӯи созандаю равшан, азми қавию ва хоҳиши сӯзоне дошта бошед ки соҳиби сарвату молу чиз гардида сарватманд шуданӣ бошед, аз таърихи шахсони бобарору муваффақ ибрат гиред. эдвин баррис боре барои худ кашфиёте кард ки агар сарватманд шудан хоҳӣ, пас фикру андеша кун. ин кашфиётро вай яку якбора ба даст наовардааст. вай хеле дер боз орзуи шарику ҳамкори томас эдисони бузург шуданро орзу мекард. асосаш, мақсади вай барои томас эдисон кор карданӣ набуд, балки мехост ки ҳамкори вай шавад, шарики баробарҳуқуқи вай шуда кор кунад. бояд қайд кардан лозим аст ки баррис яку якбора ин хоҳишашро иҷро карда натавонистааст. ду чиз ба ин кор халал мерасонд. аввалаш ин ки вай бо эдисон шинос набуд ва ӯ барои билетпулии то шаҳри ист орендис, штати ню ҷерси бо поезд рафтан маблағе надошт. барои бисёриҳо худи ҳамин шароит басанда буд ки дигар аз баҳри давом додани амалкунондани орзуҳояшон бароянд. вале баррис бошад аз нав аз пайи ба амал татбиқ намудани орзуи умедҳояш, фикру умеду андешаҳояш сар кард ва доим дар ин бора фикр мекард. эдисон ба чашмони боумеди вай нигоҳ кард. баррис ба пасвузгоҳи эдисон омада арз кард ки мехоҳад ба ихтироъкори бузург якҷоя кор кунад. эдисон ин вохӯрии аввалинро ҳамин тавр ба хотир меорад. вай намуди кӯчагардонро дошт, вале тарҳи афту андомаш баръало нишон дода меистод ки ин шахс мақсади ба пеш гузоштаашро албатта иҷро мекунад. солҳои зиёд бо одамон муносибат кардам. муносибат кардани ман бо одамон маро омӯзонда буд ки агар шахс ташнаи хоҳиши бузурге бошад ва аз дилу ҷон онро хоҳад, албатта аз паи он мешавад ва оянда албатта ба мақсадҳояш мерасад. вақт исбот кард ки ман хато накардаам. гарчанде ки намуди зоҳириаш маъқул набошад ҳам, вале фикру андешаҳояш ва фаҳму фаросаташ аз чеҳрааш и хандонаш мумкин буд дидан мумкин буд. албатта пас аз ин вохӯрии аввалин баррис бо томас эдисон шарики тиҷоратӣ нагардидааст, вале ба ҳар ҳол ба яке корҳои каммузд ба корхонааш эдисон вайро ба кор гирифт. аз ман чанд моҳе гузашт, ягон тағйироте набуд, аммо дар майнаи сари баррис хоҳиши бо эдисон шарику ҳамкор шудан, ҳамроҳ шуда кор кардан зӯртар шуда буд. асабшиносон дуруст мегӯянд ки агар инсон аз таҳти дил бо тамоми ҳастияш чизеро хоҳад, вай дар чеҳрааш ҳам намоён шуда меистад. баррис барои ба эдисон кор кардан тайёр буд ва қарор дода буд ки ин хоҳишашро албатта иҷро кунад. вай ягон бор ба худаш нагуфта буд ки чӣ фарқе дорад, бигузор фикрамро дига кунаму ба хариду фурӯш машғул шавам ё дигар коре ёбам. баръакс, вай мегуфт ки ман ба ин ҷо барои бо томас эдисон шарики тиҷоратӣ ҳамкор шуда кор кардан омадаам ва ҳаракат мекунам ки хоҳишамро иҷро кунам ва ҳатто тамоми умри боқимондаам ҳам агар ба ин кор сар шавад, ман розиам ва аз ин роҳи худ аслоҳо намегардам. вай дар ҳақиқат ҳамин тавр фикр мекард. агар инсонҳо ҳамеша дар фикру хоҳиши худ мустаҳкам истодагарӣ кунанд, пас албатта иттифоқ рост меояд. баррис оиди ин масъала фикр намекард
вале вай бо азми қавию рӯҳи пурқувват иродаи устувор барои амалишавии хоҳишаш орзуяш ҳаракат мекард ва худи тақдир ҳамин фурсати мусоидро барои вай фароҳам овард. фурсати мусоид аз дари пинҳонӣ меояд. фурсати мусоид омад, вале на аз он ҷое ки Борис интизораш буд. ин яке аз хусусиятҳои асосии фурсат мебошад. умуман фурсат баъзан ҳамин хел аз дари рустӣ омада баъзан ба монанди ноомади муваффақии кор ва ё ин ки мағлуб шуда ба назар менамояд. мумкин ки ана барои ҳамин ҳам бисёр шахсон фурсати муносибро пайхас карда наметавонанд, пай намебаранд. айнан ҳамин вақтҳо ҷаноби Эдисон дастгоҳи нави худро такмил медод ва ин ҳамчун дастгоҳи диктакунӣ Эдисон маълум гардида буд. кормандон ин дастгоҳро хуб қабул накарданд. онҳо боварӣ надоштанд ки ин дастгоҳро ба осонӣ фурӯхта шавад ва Борис пай бурд фаҳмид ки ин дастгоҳро вай фурӯхта метавонад. ба Эдисон дар ин бора хизмати худро пешниҳод кард ва розигиашро гирифт. Борис дастгоҳро фурӯхта тавонист, хеле ба тезӣ фурӯхта тавонист ва Эдисон ба ӯ шартнома баст. якҷоя шартномаи ҳамкорӣ бастанд. дар асоси он Борис барои паҳн кардан ва фурӯхтани молҳо дар тамоми мамлакатро ба зиммааш гирифт. ин ҳамкорӣ ба вай сарвати калоне овард ва сарватманд гардид, вале боз ҳам аз он зиёдтареро ба Борис дод. Борис боварӣ ҳосил кард ки ҳама ҳам сарватманд шуда метавонистанд. ҳама ҳам ба ин кор қодиранд. аввалин бор чӣ қадар маблағро ба даст овардааст? мумкин ки 2 ё 3 миллион доллар бошад, вале ин маблағ чӣ қадаре ки набошад, нисбати донише ки ӯ ба даст оварда тавонист хеле паст мебошад. яъне фикру андешаҳоро агар бо хоҳиши сахт, агар бо омилҳои муайянро риоя карда шавад, албатта ба сарват табдил додан мумкин аст. оғоз ки кардӣ напарто. яке аз сабабҳои зиёди ноомади кор ин аз якум нобаробарӣ аз баҳри кор баромадан мебошад. ҳар яке мову шумо ҳам дар зиндагӣ ақаллан боре ин хатогиро такрор кардаем. дар вақташ амаки ҷаноби Дерби ҳам ба дарду бемории тиллоковӣ гирифтор шуда буд. вай ба ғарби Америко рафта то ки кофтаи тилло ёбаду сарватманд гардад, вале вай фаҳмида наметавонист ки тилло дар табиат хеле кам аст нисбатан он чӣ ки дар ин бора тиллоҷӯён гап мезананд. вай заминеро барои худ ба иҷозат гирифту пас ба белу каланди худ ба кор кардан сар кард. баъди чанд ҳафта меҳнаташ самара овард. якбора вай ба хӯлаҳои омехтии ҷилодиҳандае бархӯрда монд. барои истеҳсоли миқдори зиёд ва коркарди хӯлаҳои дастгоҳҳо зарур буданд ва амак ҷойи кони кофта ёфтаашро аз назари дигарон пинҳон кард ва ба хонааш ба Вилямсбург, штати Мэриленд баргашт. ба наздикону пайвандонаш ва ҳамсоягонашро бохабар карда аз ин бозёфти худ нақл кард. ҳамаашон якҷоя шуда барои харидани таҷҳизот ва дастгоҳҳо ва ҳам барои хароҷоти нақлиёт пул ҷамъ намуданд. баъд амак бо ҳамроҳии ҷаноби Дерби ба кор баргаштанд. конро рафта диданд. якумин қаторачии вагончаи хӯлаҳои омехтаро барои коркар доданд. таҳлилҳо нишон доданд ки Дербиҳо яке аз конҳои калонтарини Колорадоро соҳиб шуданд. чанд тои дигар аз ҳамин қаторача вагонча кифоягӣ кард ки то ҳамин хароҷотҳои онҳо то ин дам карданашонро пурра пӯшонанд ва боқимонда акнун фақат барои фоида буд. онҳо ба ҷидду ҷаҳди зиёде аз паи кор шуданд. кор хеле хуррамона пеш мерафт ва ҷаноби Дерби ва амакаш аз ин конашон умедҳои калоне доштанд. вале якбора чӣ шуд ки
дигар хӯлаҳо пайдо нашуданд. онҳо боз ҳам чуқуртари конро кофтан гирифтанд, то ки боз қабатҳои тиллодорро ёбанд, вале дигар пайдо карда натавонистанд. дар охир аз баҳри кор баромаданду дастгоҳҳоро ба кӯҳнафурӯшон фурӯхтанд ва ба манзилашон баргаштанд. ҳамон шахсе ки дастгоҳҳои онҳоро харидорӣ карда буд, муҳандиси кӯҳиро ба кон гирифта бурда нишон дод, маслиҳат пурсид. муҳандис ҳамаи конро бо диққат дида баромада омӯхт. баъзе ҳисобу китобҳоро карда хулосабарорӣ кард, ки соҳибони пешинаи кон каме нодурусттар фарма карданд ва аз баъзе қоидаҳои ҷойгиршавии конҳо бехабар буданд. аз рӯи ҳисобу китоби ин муҳандис, қабати тиллодор аз ҷои кофтаи ҷаноби Дерби ва амакаш ҳамагӣ 3 фут канортар ҷой гирифтааст ва дар ҳақиқат ҳам ҳамин тавр буд. ин шахсе ки дастгоҳҳоро харида буд, миллионҳо доллар даромад кард. вай хеле хуб медонист, ки пеш аз он ки аз баҳри кор баромаданаш бояд ба фикру маслиҳати мутахассисони заруриро гирифтан лозим буд. муваффақияти пеш аз мағлубият. агар хоҳиш бошад, албатта тилло мешавад. аз ҳамон даврае ки ҷаноби Дерби аз кон умедашро канда буд, ӯ бо дигар роҳи восита соҳиби боигарии зиёде гардид. вай корманди суғурта гардид ва акнун аз дарси аз зиндагии пеш гирифтааш ӯро ҳушёрӣ карда буд. вай мегуфт, ки вақте ки тилло дар зери поям буд, ман корро партофтам. акнун дигар ин хел намешавад. акнун корро дигар хел мекунам ва ҳеҷ гоҳ аз нақшаи кашидаам ва роҳи пешгирифтаам оқиб намегардам. Дерди яке аз ҳамон шахсони ками муваффақ гардид, ки давоми 1 сол қариб миллион суғуртаро фурӯхта боигарии калон ба даст овард. пеш аз он ки ба шумо муваффақиятро соҳиб шавед, мумкин пештараш ягон нокомӣ ё ин ки мағлубият шуда монад. шумо бояд тоқат карда онро паси сар кунед. ҳақиқатан вақте ки ягон ноумеду бебарори кор шуда монад, бисёриҳо рости осони қулайро пеш мегиранд, яъне аз баҳри кор мебаранд. муаллифи ин китоб бо зиёда аз 500 нафар шахсони бобарору муваффақи Америка вохӯрда суҳбатҳо кардааст, таҳлилу хулосабарориҳо намудааст. қариб ҳамаи онҳо мегӯянд, ки муваффақияти аз ҳама калони онҳо баъд аз мағлубияташон ба даст омадааст. ана ҳамин тавр хеле ҳам шудааст, ки мағлубият як қадам аз муваффақият пештар аст. албатта баъди ин шахс ҳаловати зиёдеро эҳсос мекунад. баъди он ки ҷаноби Дерби соҳиби унвон гашт, хост, ки аз кори дипломии худ оиди конҳо, яъне конҳои тиллодор хулосабарорӣ кунад. тақдираш ба вай имкон дод, ки вай фаҳмида тавонист, ки не ҳама вақт не мебошад, яъне калимаи не дар ҳама вақт не мебошад. вай як рӯзе ба кори амакаш барои ордкунии гандум ёрӣ мерасонид. амакаш як фермаи калонеро идора мекард. дар он ҷо зиёда аз 100 нафар кормандон кору зиндагӣ мекарданд. дари осиё оҳиста кушода шуду ба осиё як духтарчаи майда даромада омад. амаки Дерби сарашро бардошту ба духтарча бонг зад. ту чӣ мехоҳӣ? духтарча кӯтоҳакак ҷавоб дод. модарам гуфт, ки ба вай 50 сент диҳед. ман ҳеҷ чиз намедиҳам. хона рав, ба хона, гуфт амаки Дерби. ҳақ хуб ҷаноб, гуфта розӣ шуд духтара, вале аз ҷояш наҷунбид. амак кор мекард ва саргарми коркунӣ шуда пай набуд, ки духтарча ҳоло ҳам нарафта дар ҷояш истодааст. вақте ки вай сар боло карду духтарчаро дид, ба вай фарёд зад. ман ба ту гуфтам, ки ба хона рав, вагарна ман ба ту нишон медиҳам. ҳақ хуб, гуфта розӣ шуд духтарча ва боз ҳам наҷунбида дар ҷояш истод. амакаш аз дасташ халтаи гандумдорро партофту як тахтаи бочкаро ба даст гирифта бо ҷаҳл ба тарафи духтарча рафт. Дерби ки хулқу атвори хеле асабонии амакашро хуб медонист, дами дарун
عاقبت کار را بد حس میکرد. وقتی که اماکی دربی به نزد دخترچه آمد، دخترچه یک قدم به پیش گذاشت و با آوازی بلند گفت: آخر به مادرم همین 50 سنت خیلی ضرور است. اماکی دربی در جایش ایستاد، اندکی به روی دخترچه نگاه کرد و بعد آهسته تخته در دست داشتهاش را به زمین گذاشت و دستش را به کیسه‌اش درآورده از آن یک نیم دلاری را بیرون کرده به دخترچه داد. دخترچه پول را گرفت و به قفا گشت و همان شخصی را که مغلوب کرده بود نگاه کنان رفت. بعد رفتن دخترچه اماکی دربی به بالای یک قوطی نشست، به گرد و اطراف نگاه کرده ماند. ممکن وی درباره آن که چطور او را ضربه به عصبهایش زدند فکر میکرد. جناب دربی هم به فکر فرو رفت. اولین بار در عمرش وی میدید که چطور یک بچه خردکی سرخپوست به یک شخص سفیدپوست کلانسال فرمان میداد. چخیل این به وی دست داد؟ به همه کش چی گپ شد؟ چی باعث گشت که همه جهل و جدل شیرمانند یک باره پس شده خیلی آرام گردید؟ از کدام قوه نامعلوم استفاده برده دختر بچه وضعیت را پوره اداره کرد؟ انا همین و باز چندین سوالهای دیگر در معینه دربی پیدا شدند، ولی سالهای دراز جواب یافته نمیتونست. فقط وقتی که همین تاریخش را در همین آسیای قدیمه به من گفته داد، ها یا که در نه پنهان شده است. ما در همان آسیای کهنه ایستاده جناب دربی که غالبیت آن بچه را تکرار کرده پرسید: شما از این چی خلاصه برآورده میتوانید؟ بچه کدام قدرت را داشت که اماکی بدجهل مرا مغلوب کرده توانست؟ جواب این سوال را شما در عامل‌های در همین کتاب بیان شده یافته میتوانید. جواب پره و همه طرفه را به همه جزئیاتش و پیشنهادهایم که شما آن را فهمیده و به استفاده بردن آن قدرتی که تصادفاً بچه از آن استفاده برد میتوانید استفاده برید. شما به فکر خود تیار شدن گیرید، زیرا در قسم آینده این کتاب شما تأثیر عمل این قدرت را که به دخترچه یاری رسانده بود میبینید. نظریه های این کتاب به شما امکانیت میدهد که از شرایطی به شما موفق شده درست استفاده برید. آگاهی و فهمیدن مقصد و مطلب ممکن است که در وقت خواندن قسم یکم و یا یگان قسم دیگر به شما واخورد و همچنین یک نظری عمیق و یا اینکه همچون نقشه که به خاطر حادثه های گذشته را که ناآمد کاری بود و در شما خواهش و میل پیدا می شود آن شما را که شما آن گم کرده های خود را از نو دیگر حال پره می کنید. وقتی که من به جناب دربی خاراکتر این قدرت را فهماندم که چی طور آن دخترچه تصادفاً آن را استفاده بود و اقرار شد که استاژ 30 ساله کار سغورته که به وی موفقیت آورده است از افتش فایده همان درس است که از آن دخترچه میده‌یک گرفته است می باشد. جناب دربی علاوه تاکید کرد که هر وقتی که به من کاغذ سغورته را برگردانده دادنی می شدند من در حال همیشه همان دخترچه را به خاطر می آوردم. چشمکان خرد که ناترسانه و درخشانش را به یاد آورده می گفتم من باید این معامله را گذرانم. گفتن لازم که قسم زیادی کاغذهای سغورته را من بعد نیه گفتن آدمان به آنها فروختم. درباره خطاگی کردم اوید تاریخ طلاکابی را هیچگاه از یاد فراموش نمی کنم. این تجربه خواست خداست و من از این بسیار چیز آموختم. هر قدر چگیل باشد هم راه یافته پیش رفتن را آموختن لازم. در حقیقت تقدیر همین است که من باید از همین راه گذرم تا که در حیات چیزی را صاحب شوم. در این تجربه های جناب دربی یگان عجایبات نبود. ممکن که آنها در تقدیرش بودند و برای وی آینده وی ضروری بودند. وی از این دو درس زندگی خلاصه ضروری برآورده توانست. تحلیل کرده آنچه را که
از این آموختن ممکن است آموخته توانست، اما برای شخصی که وقت ندارد و نابراری های خود را آموختن نمیخواهد که همان دانه پرباری ثمرناک را کافته یابد تا که آینده این دانه کلان شده او را موفق و بابرار گرداند. چطور و از کجا آموختن ممکن است که از نابراری ها خلاصه براری کرده شود تا اینکه کوپروک گردد برای به مقصد رسیدن و موفق شدن. انا برای به همین سوال ها جواب دادن من این کتاب خود را نوشتم. موفقیت این نظر یگانه عمیق است. من به سوال ها جواب داده ایستاده 13 عامل مهم را گفته میگذارم. اگر در وقتی نظارت کردن از این عجایبات های حیات سوال ها پیدا شده مانند، پس در وقت خواندن ممکن است که جوابی سوال ها در معنی شما با نمود لایحه یا خود که نقشه در وقت خواندن کتاب پیدا می شود. برای موفقیت نظری سالمی عمیقی یگانه ضرور می باشد. عامل هایی که نشان داده شده در اصل همان اصول های و راه های نظری های مفید می باشند. پیش از آن که این موضوع را از نزدیکتر دیده برایم، می خواهم که شما اوید این مسئله فکر و اندیشه رانید. وقتی که به ثروتمند شوی سر می کنید، پول ها خیلی به تیزی و مقدار زیاد آمدن می گیرند که کس حیران می ماند که اینها پیش کجا پنهان شده بودند. اصلا موافق فهمیش اکثریت آنهایی که ثروتمند می شوند این کار خیلی زیاد و پرمحصول مهنت می کنند. ولی وقتی که شما اندیشه می کنید و ثروتمند می شوید، البته فرق کرده می توانید که عقل و فهم شما خودش برای این کار آماده است و همچنین نیت های عمیق شما و کمتر مهنت جسمانی کفایه است. پس شما و عموما دیگران هم باید که معنی سر خود را به آن حالتی که به خود پیدا کردن ثروت موافق کردن ضرور می باشد. من دوام 20 سال اویدی همین مسئله مشغول شدم. خیلی هم دانستن می خواستم که چطور ثروتمندان باز هم ثروتمندتر می شوند. وقتی که شما در عمل عنصرهای همین فلسفه را اجرا می کنید، نظارت برید که واقعیت مالیوی شما بهتر شدن می گیرد و آن چرا که این را شما با آن دست برسانید از آن شما خواهد شد. این مگر غیر امکان است؟ نه، این ممکن می باشد. اکثریت از آن ضرر می بینند که به آنها کلمه غیر امکان را می دانند. همینطور همه قاعده هایی که کار نمی دهند می دانند. همه کاری را که کردن ممکن نیست از خودی می دانند. این کتاب باشد برای آنها نوشته شده است که آنها قاعده و راه هایی که ثروتمند شوی را جویا می باشند و می خواهند که شخصی موفق و بابرار گردند. انا برای همانها نوشته شده است. موفق شوی و بابراری نصیب آنهای می گردد که آنها درباره ثروتمند شوی فکر می کنند. نابراری و شخصانی همراه است که آنها اویدی نابراری فکر می کنند. مقصد و مضمون این کتاب از آن است که به همه خواهشمندان صنعت دیگر کردن فکرانی منفی را به فکرانی مثبت برگرداندن، یعنی از نابراری با موفقیت گرداندن فکرانی مدد می رساند. ولی در همه ما باز یک کمبودی هایمان هست که همه چیز را ما عادت کردیم که به نظری و اندیشه های خود، فهمیش خود بها میدیم. من باوری دارم که در بین همه خوانندگان این کتاب هم شخصانی هستند که به ثروتمند شدگان خودشان باوری ندارند و هم به ثروتمند شدن خودشان هم باوری ندارند. سبب چی؟ سببش آن است که فکر و اندیشه‌رانی آنها در مدت دراز در محیط قشاقی، ناداری و نابراری ها تشکیل یافته است.
ба хотири ман як китоб як марди хитоӣ, як ҷавони хитоӣ ки барои омӯхтан ба Америка омада буд мерасад. Вай дар донишгоҳи Чикаго таҳсил мекард. Бори президенти коллеҷ ҷаноби Харпер дар хобгоҳ ӯро вохӯрда аз ӯ пурсид ки ба фикри шумо хусусиятҳои асосии америкоиҳо чӣ аст? Ин донишҷӯи хитоӣ гуфт ки чашмони шумоён аҷоиб аст, онҳо оддӣ нестанд. дар бораи ин хитоӣ чӣ ҳам гуфтан мумкин аст. мо он чиро ки намефаҳмем ба он бовар намекунем. ҳамаи мо боварӣ дорем ки ҳама намуди мо, зоҳирии мо ин ҳамин дурусту ҳамин хел бояд шавад, аслӣ аст ва онҳое ки ба мо монанд нестанд, яъне чашмони ин хитоӣ дигар асту чашмони мо дигар ва фарқ мекунад. мехоҳам пас албатта мешавад. вақте ки Генри Форд автомошини маркаи машҳури V8-ро истеҳсол карданӣ шуд, вай хост ки муҳаррикӣ созад ки дар он ҳамаи 8 силиндриҳояш дар як блок ҷой гирифта бошад. гуфта ки шуд, пас иҷро кардан лозим буд ва Форд супоришҳои заруриро дод. ҳама муҳандисону мутахассисон якдилона баён карда гуфтанд ки 8 силиндро дар як блок якҷоя кардан ғайриимкон мебошад. вале Форд бошад гуфт ки ба ҳар ҳол шумоён бояд ҳамин гуфти маро иҷро кунед, ҳамин блокро созед. муҳандисон гуфтанд ки ин ғайриимкон аст, намешавад. вале Форд фармон дод ки шумо оиди ин масъала кор кардан гиред, то даме ки натиҷа ба даст наояд, чӣ қадаре ки вақт лозим шавад, шумо бояд натиҷаро соҳиб шавед. ақибгардӣ нест. ҳамаи муҳандисону кормандон ба кор сар карданд, зеро онҳо дигар роҳ надоштанд. зеро мехостанд ки дар ҳамин ширкати Форд кор кунанд. 6 моҳ гузашт, вале ягон натиҷа ба даст нарасид. 6 моҳи дигар гузашт. ҳамаи муҳандисону мутахассисон тамоми роҳу воситаҳоро дида баромаданд, вале аз иҷрои супориш набаромаданд. то охири сол онҳо ба Форд арз карда гуфтанд ки роҳи ҳалли супоришро ёфта натавонистанд ва инро дигарон ҳам карда наметавонанд. корро давом додан гиред, гуфт Генри Форд. ман ҳаминро мехоҳам. пас аз ин бояд ки шавад, гуфтаи ман иҷро шавад. онҳо корро давом додан гирифтанд ва ниҳоят рӯзе роҳи ҳалли ин муамморо ёфтанд. албатта азму иродии Генри Форд ғалаба кард. мумкин аст оиди таърихи ин ҳодиса ман каме саҳву хато карда гуфта бошам, вале ба шароит, қавииродагӣ ва натиҷаи кор пурра кафолат медиҳам. шумоён ҳар касе ки мехоҳед ки андеша кунеду сарватманд шудани ҳастед, аз ҳамин таърихи ба миллионҳо соҳиб шудани Генри Форд хулосаи даркорӣ бароред. фикр мекунам ки он қадар ҳам зиёд кофта гаштан шарт нест. Генри Форд шахси муваффақу бобарор шуд, зеро ки вай усулҳо ва омилҳои муваффақиятро фаҳмида онро дуруст қабул карда тавонист. яке аз омилҳо мақсади худро ба хубӣ донистан ва кадом натиҷаро ба даст оварданӣ мебошад, ҳаминро пешакӣ фаҳмидану эҳсос кардан аст. ҳамин таърихчаи Генри Фордро аз хотир набароред, махсусан сирру асрори ба даст овардани муваффақиятро, яъне таърихи ба мақсад расиданашро. агар шумо ҳаминро фаҳмида бошед ва омилҳои асосиеро ки Форд истифода бурда тавониста сарватманд шудааст ҷудо карда тавонед, пас барои чӣ шумо ҳам ҳамин тавр карда натавонед? ба пешниҳоду маслиҳатҳои кардашуда бояд ҷавоб додан шарт аст. шоире ки ҳақиқатро баён кард, вақте ки хеле сатрҳои бузургонаи худро навишт, яъне ман соҳиби сарнавишти худ ҳастам ва ман роҳбари рӯҳу ҷони худам мебошам. вай мумкин аст ки гуфтан мехост ки ҳамаи мо ба тақдирамон соҳибӣ карда метавониму роҳбари рӯҳу ҷони худ ҳастем, зеро мо фикру андешаи худро назорат карда метавонем. вай аз афташ медонист ки ҳамаи фикру андешаҳое ки майнаи сари моро фарогиранд дар ақлу хирадамон
ҳамоҳанг мешаванд, зеро ҳамин ақлу хиради мо аллакай барои иҷрои фикру андешаҳо лозимӣ ба мо қувваи қудрат меоранд. вай гуфтан мехост ки то вақте ки мо сарватҳои бемислу монандро соҳиб шавем, аввал бояд зеҳни мо, аввал бояд ақлу шуури мо, ақлу хиради мо бояд ин хоҳиши моро дошта бошанд, аз рӯи он ки ҳар чӣ қадар нақшаҳои аниқро мушаххасро андешида тавонем. ҷавоне ки тақдирашро дидан мехост. ман фикр мекунам ки акнун мо барои роҳу усулҳои аввалини муваффақшавиро таҳлил карда баромадан тайёрем. ҳаминро дар хотир доред ки омилҳою роҳҳо ихтироати як шахси алоҳида набуда, бисёриҳо аз ин роҳу усулҳо истифода бурдаанд ва шумо ҳам метавонед ки барои беҳбудии худ онҳоро истифода баред. умедворам ки ин ба шумо душвор наменамояд. якчанд сол пеш ман ба муносибати хатмкунии донишҷӯёни коллеҷи шаҳри Салем, штати Вирҷинияи ғарбӣ маъруза карда будам. ҳамон омилеро ки дар ҳамон маърузаи худ ба таври хеле мухтасар гуфта гузашта будам ва ман аниқ медонам ки як нафар аз ҳамон хатмкунандагон на танҳо хеле фаҳмида тавонист, балки яке аз қисмҳои аз ҷаҳонбинии худ гардонид ва бадтар конгрессмен гардида яке аз кормандони соҳибҳурмати дастгоҳи президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка Франклин Рузвелт гардид. вай оиди ҳамин омил фикру андешаҳояшро хеле фаҳмо карда ба мактуб баён намуда ба ман гусел кард ва ман он мактубро ҳамчун сарсухани қисми оянда ба шумо пешкаш мекунам. дар мактуб гуфта шуда буд: наполеони азизу муҳтарами ман, фаъолияти ман дар конгресс ба ман имконият дод ки ман аз дохил истода ба масъалаву мушкилотҳое ки мардону занони Америка вомехӯранд нигоҳ кунам ва ман бо ин сабаб ба шумо мактуб навишта истодаам, то ки ба шумо маслиҳати арзишманде диҳам, то ки ба ҳазорон шахсони лоиқу арзанда шояд лозим шуда монад. соли 1922 вақте ки ман хатмкунандаи коллеҷи шаҳри Салем будам, шумо дар назди мо баромад намуда будед. шумо ба майнии ман як назарияеро ҷо намудед ки аз рӯи он ман имрӯз дар штати худамон ба халқ хизмат карда истодам ва боварӣ дорам ки оянда низ ҳамин муваффақият ва комёбиҳои ман ба ин назария вобастагӣ дорад. ман ба хотирам меорам ки гӯё дирӯза как буд. шумо чӣ тавр ба мо хеле бо маҳорати баланд таърихи Генри Фордро ки қариб тамоман мактаб нахонда, маблағе надошта ва дӯстони баобрӯю пулдор ҳам надошта бошад ҳам фақат бо ақлу хиради худаш чӣ тавре ки баландиҳои баландтаринро фатҳ карда тавонистааст. ман ана ҳамон вақт аллакай ба худ қарор дода будам ки ман ҳам албатта ҳар қадар душвор набошад ҳам ба худ роҳи муваффақшавиро мекушоям. миллионҳо ҷавонон ҳар сол донишгоҳҳоро хатм мекунанд. албатта ба ҳамаи онҳо низ ҳамин тавр монанди суханҳои шумо роҳнамое зарур аст ва дар вақташ ба мани хаткунанда фаҳмонида дода будед. ҳамаи онҳо донистан мехоҳанд ки акнун ба кадом тараф роҳ пеш гиранд ва зиндагии ояндаи худро чӣ тавр оғоз кунанд. ҳамаи инро шумо ба онҳо гуфта метавонед, зеро ки шумо аллакай ба бисёр шахсон барои ҳалли мушкилотҳои масъалаҳояшон кӯмаки лозимӣ расондаед. имрӯз дар Америка ҳазорон шахсон ҳастанд ки мехоҳанд чӣ тавр назарияҳояшон, фикру андешаҳояшонро ба пул гардонанд, табдил кунанд. донистан мехоҳанд. боз ҳазорҳои дигар мехоҳанд ки аз нол сар кунанд. шумо ва фақат шумо метавонед ба онҳо ёрии худро расонед. агар шумо китоб нависеду он нашр гардад, ман хеле мехостам ки бо нусхаи аввалини онро бо дастхати шумо имзо намуда ман соҳиб гардам. хоҳони хушиҳои
шумоям аз самими қалб Дженинг Рэндолф соли 1957 пас аз 35 соли баромади ман дар донишгоҳ боиси сарфарозии ман буд ки ман боз ба коллеҷи Салем равам ва дар расми хатми бакалаврҳои он иштирок намуда суханронӣ намоям. Ана ҳамон вақт ба ман унвони илмии доктори фахрии аз фанни адабиёти донишгоҳи мазкурро супориданд. Ба тақдири Дженинг Рэндолф ман аз ҳамон соли 1922 назорат будам. Вай мудири яке аз калонтарин ширкатҳои ҳавопаймоии миллӣ гардида буд. ҳамчунин вай сухангӯи хеле хуб ҳам буд ва илҳомбахш шуда соҳиби курсии сенаторӣ аз штати Вирҷинияи ғарбӣ мебошад. фикру андешаҳо барои ба инобат гирифтан. муҳим он нест ки шумо чӣ тавр сару либос мепошиду чӣ қадар пул доред. муҳим он аст ки муваффақият ва бобарорӣ насиби он кас мегардад ки чун Эдвин Баррис ба тарафи муваффақият ҳаракат кунад. ҳар чӣ қадар зиёдтар ба ҳамон тараф рафтан гиред, муваффақият ҳамон қадар ба шумо наздиктар шудан мегирад. аммо бисёриҳо вақте ки то ғалаба ва муваффақият як қадам мемонад, аз баҳри вай мебароянд. хеле хуб дар хотир доред, агар шумо ин қадамро нагузоред, пас албатта дигарон он қадамро мегузоранд. аз пайи мақсад рафтан ба қавииродагӣ, аз пайи он шудан ин қадамест ки барои ба ноил шудан ба дастовардҳои калон мебошад. бачаи қавиирода метавонад аз болои марди бузург ғалаба кунад. нуқтаи назари худро дигар кунед ва шумо албатта соҳиби он чизе мегардед ки пештар онро дастнорас ҳисоб мекардед. ба дигарон ҳам боварӣ ва иродии мустаҳкамро фаҳмонед ва чӣ тавре ки Генри Форд карда буд ва албатта мақсади шумо низ иҷро мешавад. ҳамин он чиро ки хоҳиш бошад ва бовар бошаду имкон бошад, албатта иҷро мешавад. боби 2. қадами аввалин ба сӯи сарват. хоҳиш. ҳамаи орзуҳо амалӣ мегарданд агар ба хоҳиш амал карда шаванд. шумо аз ҳаёт ҳар чӣ қадар зиёдтар талаб кунед, ҳаёт ба шумо зиёдтар додан мегирад. вақте ки 50 сол пештар Эдвин Баррис аз қатории боркашонӣ ба истгоҳи Ист Орендж, штати Ню Ҷерси фаромада буд, мумкин ки ӯ ба як оворагарде монанд буд. вале дар сараш фикру андешаронияш ба подшоҳон хос буданд. дар роҳи аз истгоҳ то ширкати Томас Эдисон вай ба худ тасаввур мекард ки чӣ тавр пеши Эдисон истодааст ва ба саволҳои вай ҷавоб гардонданашро фикр мекард. ҳамчунин хоҳиши сахте дошт ки чӣ тавр бо Эдисон шарику ҳамкор шуданро фикру андеша мекард. ин умеду орзу не, ин ҳаракат не, балки ин хоҳиши хеле сахти расидан ба мақсад мебошад. ана ҳамин аст мақсади асосие. баъди чанд сол боз Эдвин Баррис ба Эдисон дар ҳамон ҳуҷрае ки бори аввал вохӯрда буданд истодааст, вале вай акнун ҳамкори тиҷоратӣ буд. Баррис соҳиби муваффақият гардид ба он сабаб ки мақсади аниқи асосиашро дошт ва тамоми қувваташро, тавонояшро, тамоми азму ҳаракаташро барои иҷрои он мақсад равона кард. ақибгардӣ нест. байни ду вохӯриҳо 5 сол гузашт. барои ҳама Баррис ҳамчун дигар кормандони ширкати Эдисон менамуд, вале ба худи ӯ дигар хел. яъне Баррис худашро аз дақиқаҳои ду соатҳои рӯзи аввали кор шарики тиҷоратӣ диданӣ мешуд. вай нақшаи ба мақсад расиданро тартиб дод ва аз рӯи нақшаи кашидааш босаброна амал кардан гирифт. вай ба Ист Орендж омада истода ба худаш нагуфтааст ки ман илтимос мекунам, ҳаракат мекунаму Эдисонро розӣ мекунам то ки ба ман ягон кор диҳад. не, балки вай мегуфт ки ман ба ҳадафе омадаам то ки бо Эдисон шарики тиҷоратӣ шавам, ҳамкоре шавам. вай ба худаш нагуфтааст ки агар дар
ширкати Эдисон вайро ба кор қабул накунанд ва ӯ бояд аз паи ҷустуҷӯи дигар имкониятҳо мешавад. Вале вай бо дилпурӣ мегуфт: дар ин дунё ман фақат як хоҳиш дорам. Бо Эдисон ҳамкор шудан мехоҳам. ба ҳама дигар корҳо ман туф мекунам, вале аз роҳам намегардам. ман ҷонамро ҳам барои додан розиам, вале бояд хоҳишамро иҷро кунам. Вай асло ба қафогаштанӣ набуд. вай бояд ғалаба кунад ва ё дар ин роҳ ҷон диҳад. ана ҳамин аст таърихи муваффақу бобарор гаштани Борис. киштиҳоро оташ зад. чандин солҳо пештар як сарлашкаре дар як вазъияти хеле ҳам ҳассоси ҷангӣ қарор дошт. дар пеш лашкари зиёди душман, ки аз онҳо хеле миқдоран ҳам зиёд буданд, меистоданд. аз қарори дурусти сарлашкар ояндаи онҳо вобастагии калоне дошт. вай фикру андеша карда истода ба киштӣ ҳамаи лашкарашро савор карда ба соҳили душман буд. бо баробари ба соҳил расида фаромадан сарбозон ва дигар роҳбарон сарлашкар фармон дод, ки киштиҳоро сӯзонанд. баъди ин пеш аз ба ҷанг даромадан сарлашкар ҳамаи артиши худ сарбозонро ҷамъ намуда ба онҳо муроҷиат карда гуфт: ҳамаи шумоён дудҳои киштиҳои сӯхта истодаро дида истодед. ин маънои онро дорад, ки агар мо ғалаба накунем, имконияти зинда мондани мо нест. ба киштиҳо оқиб рафтанро ҳам имконият надорем. ҳамаи мо як роҳ дорем: ё ғалаба мекунем, ё ин ки нобуд мешавем. ва онҳо ғалабаи калон ба даст оварданд. хоҳишмандони ғалаба кардан бояд ҳамаи роҳҳоро вайрон карда, кӯпрукҳои ақибгардиро сӯзонданашон лозим аст. ана ҳамин тавр шаҳди ғалабаро чашидан мумкин аст, ки ин барои муваффақ шудан хеле ҳам зарур аст. пагоҳӣ барвақт баъди сӯхтори Чикаго гурӯҳи фурӯшандагон дар пеши Стей Стрит меистоданд. онҳо маслиҳат мекарданд, ки аз Чикаго баромада ба дигар ҷойҳо раванд ва ё ин ки аз нав барқарор кунанд. баъд якҷоя қарор карданд, ки ба дигар ҷой мераванд. ба ғайр аз як нафар, Маршал Филд фурӯшанда гуфт: ҷентлменҳо, ман дар худи ҳамин ҷой як дӯкони калонеро дар ҷаҳон месозам, ки барои ман фарқе надорад, ки чанд бор онро месӯзонам. ин зиёда аз 100 сол пештар буд. дӯкони калонеро сохта шуд ва ҳоло ҳам по бар ҷой истодааст ва нишона аз хоҳиши ғалаба кардан мебошад. албатта барои Маршал Филд аз Чикаго рафтан хеле осонтар буд. вай аз дигар фурӯшандаҳо ба он фарқ мекард, ки чӣ тавре ки ғолибон дар мағлубшудагон фарқ мекунанд. аз ҳамон рӯзе ки инсон мазмун ва моҳияти пулро дарк мекунад, вай ҳамеша аз паи он мегардад, то ки аз нақшаҳои дар пешгузоштааш амал намуда сарватманд хоҳад шуд. 6 давраи табдилёбии назария ба пул. шумо хоҳиши пулдор шудану сарватмандшавиро доред. пас ба шумо 6 маслиҳат барои идора намудани хоҳишҳоятон ёрӣ мерасонам. якум, миқдори муайяни маблағро ки шумо доштан мехоҳед муайян кунед. оддӣ карда ман пули зиёдро доштан мехоҳам гуфтан ин кам аст. ҳоло дар поён сабабашро мефаҳмонем ва рақами аниқро гирифта гуфтан шарт мебошад. дуюм, росташро гӯед, ки барои ҳамин боигарии хостатон чанд қадар сармоягузорӣ кардан мехоҳед, зеро ки ҳеҷ кор бемаблағ намешавад. сеюм, муҳлатро муайян кунед, ки кай шумо соҳиби ин маблағ гардиданед. чорум, нақшаи аниқ созед. барои иҷро шудани хоҳишатон ва ба амал кардан сар кунед, новобаста аз он ки шумо ба ин кор тайёред ва ё ҳоло не. панҷум, ҳамаашро нависед, яъне миқдори маблағ, вақти хоҳишатон ва чанд қадар сармоягузорӣ намуданатонро ва нақшаи пулдоршавиро нишон диҳед. шашум, ҳар рӯз пеш аз хоб ва бомдодӣ
نوشته‌هایتان را خوانید. خوانده ایستاده به نظر گیرید، حس کنید و باور کنید که پولها الکی از آن شما شده ایستادند. همه این مصلحت‌ها را بجا آورید، مخصوصا مصلحت ششم را. مبادا از آن که پولها در کیسه شما حالا نیستند شکایت نکنید. خواهش پولدار شدن البته به شما یاری کلان میرساند. مقصد شما این پول خواستن است. این خواهش باید خیلی هم از تحت دل با تمام وجود با تمام هستی باید باشد. قوه این خواهش همین خیر قوی باشد که این خود باوری باید به حقیقت تبدیل یابد. نرخ عامل‌هایی که به 100 میلیون دلار میارزند برای شخصانی که عقل و فراست خود را مشق داده نمیتوانند، این مصلحت‌ها بیفایده میباشد. به این شخصان باید شوق‌آور است که اگر گوییم که همه این مصلحت‌ها را مؤلف از اندرو کارنگی گرفته است، همون کارنگی که کار را از کارگر عادی زواد متالورژی آغاز کرده بود و گرچند که در اول خوب نباشد هم بدتر از روی این مصلحت‌ها عمل کرده صاحب صدها میلیون دلار شده ثروتمندترین ثروتمندان گردیده بود. ممکن که همین مصلحت‌ها را توماس ادیسون نیز معقول شمارید و خیلی به خوبی فهمید که این مصلحت‌ها را استفاده برده نه تنها بایگری کلان به دست آوردن ممکن است، همچنین از روی مصلحت‌ها عمل نموده همه مقصدهای گذاشته‌تان را اجرا کرده میتوانید. این مصلحت‌ها شما را به کار وزنین دعوت نمی‌کنند، بلکه برای خودفداکنی آماده می‌سازند. برای عملی کنانی معلومات ناک بودن شرط نیست. باید عقل و فراست شما ذهن شما را مجبور کردن لازم است که پولدار شوی ناگهانی و یا از آمد کار نمی شود. همین را از خاطر نبرید که شخصانی که ثروت‌های خیلی کلان را صاحبند، آنها سالهای زیاد خواهش داشتند، امید میکردند، نقشه ها میکشیدند، انا بعد مبلغ آمدن میگیرد. و بعد باز یک چیز دیگر، شما هیچگاه ثروتمند نخواهید شد اگر خواهش‌هایتان را زیاد نجوشانید و اگر به ثروتمند شوی خودتان باور نکنید و از تحت دل از پی آن نگردید. دیروز آرزوهای بزرگ، پگاه ثروت بزرگ. ما همه اشتراکچیان مسابقه برای ثروتمند شوی در دنیا که همیشه دیگرگون شده میستد زندگانی میکنیم. این جهان همیشه به نظریه های نو، راه و روش های نو، پیشواهای نو، اختراعات های نو، طرز آموزاندن های نو، کتاب های نو و برنامه های نو برای آینه نیلگون و کینا طلب دارد و در همه این مسابقه ها فقط شخصی غلبه کرده میتواند که خواهش سخت و سوزان موفق شدن را داشته باشد و مقصد معین داشته باشد. همه ما و شما خواهشمندان ثروتمند شوی باید نقد در خاطر داریم که پیشوایان حقیقی این جهان آنهایی میباشند که آنها قوه های به چشم ناعیان را مجبور میکنند و استفاده میبرند تا که این قوه ها و بنیاد خانه های بلند آسیانی، آسمانبوس، شهرها، ایروپلان ها، کارخانه ها، اتومبیل ها و دیگر لوازمات هایی که زندگی را خیلی با فراغت میگردانند احتیاج داریم. یگان چیز و آرزوی امیدی شما نباید تاثیر رساند. شما باید به روح اولین گذشتگان بزرگ شناس شوید که چطور آنها توانستند صنعت به حیات تا باوری و اجرا شوی امیدهایشان را عملی گردانند. اگر به آن چیزی که شما خواهش داشته باشید و وی خوب باشد و به خود باوری کلان داشته باشید، پس عمل کنید. اصلا دودیله نشوید و عمل کردن گیرید. فرقی ندارد که دیگران چی میگویند. ممکن که بعضا ناآمدی کار شود، هم دیگران نمیدانند که هر یک ناآمدی کار البته از پسش موفقیت و بردباری کلان را میآورد. توماس ادیسون آرزو میکرد که لامپوچک الکتریکی را سازد و از پی این عمل گردید و گرچند که 10,000 بار ناآمدی کار شده باشد هم در آخر به مقصدش رسید. آنهایی که آرزو میکنند و باز البته تجربه میگذارند
аслоҳо аз амал кардан даст намекашанд. Уэллен орзуи дӯконҳои тамокуфурӯшӣ мекард ва имрӯзҳо дӯконҳои вай дар ҳар як кӯчаю пасткӯчаҳо гузошта шуданд. Бародарон Райтҳо дар бораи аппарати парвозкунанда орзу мекарданд. имрӯз ҳама ба кори онҳо қоил гаштанд. Маркони бошад орзу мекард ки дастгоҳе созад, то ки хабарҳоро ба ҳаво доданро ихтироъ кунад. ин пешгӯҳии вай имрӯз кори радио ва оини нилгум мебошад. аҷоибаш он аст ки ёру дӯстонаш вайро барои ин нақшаҳою умедҳояш вайро ба пеши табибон бурда буданд ва пурра ташхис гузаронданд. зеро Маркониро эълон кард ки вай қонунеро кашф кардааст ки ҳамаи хабарҳо, ҳамаи суханҳо бе ёрии ноқилу симҳою хатҳо бо воситаи ҳаво, бо воситаи мавҷҳо ба дигар ҷоҳо рафтан мегирад. ана ин аст орзуҳо. имрӯзҳо ба орзупарварон ҳам хеле ҳам муносибати хуб доранд. хоҳишҳо орзую умедро меофаранд. ҳамин тавр хоҳиш барои умеду орзупарварии ин пойгоҳи пешрафтае мебошад. умеду орзуҳо ҳеҷ гоҳ дар одамони танбал бефарқ пайдо намешаванд. ҳаминро дониста монед ки ҳамаи онҳое ки ба марра аввалин омода мерасанд, дар вақти оғозаш мумкин аст ки душворие кашида бошанд, душворие дошта бошанд. нуқтаи гардиш барои онҳо мумкин аст ки дар давраи вазнинӣ ва ба амал омада. баъди ин онҳо тамоман дигар шуда баромаданд. ҷон банян китоби сайёҳати зоҳиронро навишт, ки яке аз китобҳои беҳтарин бо забони англисӣ буд, ки баъди ба озодӣ баромаданаш навишта буд, зеро ӯро барои ақидаҳои мазҳабиаш ҳабс карда буданд. чарлз дикенс, ки аз муҳаббати аввал сахт рӯафтода шуда буд, вайро ба яке аз нависандагони машҳури замона гардонда шуд. аз ин рӯафтодагиҳо вай сабақе гирифту китоби Дэвид Копперфилдро офарид, ки шахсоне ки асарҳои ӯро хонда буданд сарватманд гаштанд. Эллен Киплер бошад, баъди таваллуд ҳам кару ҳам гунгу нобино гардида буд. бо баробари ин нокомиҳо вай номи худро ба таърих ҳамчун олими донишманди машҳуре нависонд ва боқӣ гузошт. вай тамоми он тасдиқ намуд ки агар шахс худашро мағлуб шуда наҳисобад, пас вай ҳеҷ гоҳ мағлуб намешавад. роберт Бенс як ҷавони қишлоқии бесаводе буд. аз рӯи он ки хеле қашоқона зиндагонӣ мекард, мумкин аст ки майхора мегашт, вале ӯ ба ҳама андешаҳо шеъру достонгӯӣ карда ҷои хорзорро ба гулистоне табдил дод. бетховен худаш ношуново, яъне кар буд. милтон нобино буд, вале номҳои онҳову амалҳои иҷрокардаи некашон то ҷаҳон боқист, боқӣ хоҳад монд, зеро ки онҳо тавонистанд ки на танҳо орзу кунанд, балки ҳамчунин орзуҳоро, умедҳояшонро ба амал татбиқ карданд. байни хоҳиш доштану хоҳиш гирифтан фарқҳо мавҷуданд. агаре ки шумо бовар надошта бошед, пас шумо тайёр нестед. дар охир ҳаминро аз хотир набароед ки барои он ки ба боло баромадан ҳаракат кунед, серию пурӣ ва шукуфоиро хостанӣ бошед, қувваи зиёде лозим нест. ақлу хирад ва зеҳни қавӣ зарур аст. фикр кунеду андеша кунеду пеш равед ва сарватманд шавед. шоири машҳуре ки ин ҳақиқати умумиро ба як мисра шеър баён кардааст. ман ба вай барои тангае савдо мекардам ва соҳиби танга гардидам. агар ман миллион мепурсидам, пас мумкин аст ки соҳиби миллион мешудам. аз ғайриимконӣ ёфтани имкон. ин таърихе ки ҳозир мегӯям ҷамъбасти қисми якум мебошад. ман ба шумоён яке аз шахсиятҳои ғайриоддиро муарриф намудан мехоҳам. ман ӯро баъди чанд дақиқаи таваллуд шуданаш дида будам. табиб гуфта буд ки бинобар он ки гӯшҳояш набуданд, вай як умра ношунавои гунг боқӣ мемонад. ман ба ин фикри табиб розӣ нашудам, зеро ман ба ин ҳуқуқ доштам. зеро
падари кӯдак будам. Ман ҳам фикри дигар доштам, вале онро бо овози баланд нагуфтам. Онро аз дил гузарондам. Ман ба худам гуфтам, ин писар албатта шунидан ҳам метавонаду ҳам гап заданро меомӯзад. Чӣ тавр? Ман боварии калон доштам, ки агар тарзу роҳи дурусте ҳаст ва ман албатта он роҳро меёбам. Суханҳои Эмерсон ҳамеша зиндаёди бузургро ба хотир овардан ба имону бовариро меомӯзонад. Бояд итоат намуда дар асоси тақдири худ бояд зист ва бояд ки пурсаброна солҳои зиёд тоқат карда итоат намудан лозим аст. Ман бисёр мехостам ки ин писарча сиҳат шавад, гап задану шуниданро омӯзад. Ман қарор додам ки вақте ки писарак калонтар шавад, бо вай гап заданро сар карданам лозим аст. Ман ҳаракат мекунам ки майнаи онро ба он ки хоҳиши зиёди шуниданро меомӯзонам ва худи табиат албатта ин амалро дастгирӣ мекунад. Ман ба ягон шахс дар бораи фикри худам ва қарори кардаам сухане нагуфтам, вале ба худ қавл додам ки писарча бояд сиҳат шавад. Вақте ки писарак калонтар шуду ба гирду атрофаш назорат мекард, мо пай бурдем ки ба ҳар ҳол ӯ шунавоии каме бошад ҳам дорад. Вақте ки сину соли ӯ ҳамчун дигар бачаҳо ба сухангӯӣ сар кардан лозим буд, вале вай гап намезад. Вале аз рӯи рафтораш маълум буд ки писарча баъзе овозҳоро фарқ мекунад. ана ҳаминро мо фаҳмиданӣ будем. Ман боварии калон доштам ки агар вай хеле паст бошад ҳам, агар шунавад, оянда тараққӣ дода шунавояшро дуруст карданаш мумкин аст. бадтар ҳодисае шуд ки умеди маро зиёд кард. Ин умед аз ҷое ки мо умед надошта будем, аз ҳамон тараф омада монд. Эврика! Мо як дастгоҳи мусиқа гӯшкунӣ доштем. Вақте ки писарча бори аввал садои мусиқиро шунид, ба назди ин дастгоҳ омад, ба вай майл пайдо кард ва баъзе қартаҳоро такроран монда 2 соат гӯш кард. Мо дуруст нафаҳмидем, вале баъдтар фаҳмидем ки вай бо воситаи устухонҳо ҳам садоро мегузаронданд. баъдтар ман фаҳмидам ки аниқаш ман пай бурдам ки шуниданаш хуб аст. баъд ман баъди он ки пурра боварӣ ҳосил кардам ки вай овозҳоро фарқ карда метавонад, ман дарҳол ба вай хоҳиши гап задану шуниданро бедор карда ангистам. вақте ки ман дидам ки пеш аз хоб афсонашунавонӣ ба вай маъқул аст, баъди ин ман ҳархела таърихҳоро сохтан гирифтам, то ки вай боварӣ ҳосил кунад ки хоҳиши шуниданаш мӯътадил гардад. як қисса буд ки ман онро чандин бор нақл кардам ва ҳар дафъа бо он рангу қолабҳои нав ба нав илова мекардам. дар асоси фалсафаи ман ки мувофиқи он ҳар як нокомӣ бояд зиёдтар бобарорӣ орад, баъдтар ман таҳлил карда воқеаҳоро ба хулоса омадам ки ҳамаи натиҷаҳои хубе ки мо дар ин ҷода ба даст овардем аз боварӣ ва аз имони бузург буд. ман ба вай ҳамеша бо мулоиматӣ мефаҳмондам ки вай албатта аз акоаш зиёдтар имтиёзҳоро соҳиб мешавад. вақте ки ба мактаб меравад, муаллимон ба вай муносибати меҳрубонона мекунанд ва аз ин дар ҳақиқат ҳам ҳамин тавр шуд. бародараш дар кӯчаҳо маҷалла мефурӯхт ва ба писарча мефаҳмондам ки вай метавонад аз бародараш зиёдтар пул кор кунад. вақте ки вай 7 сола шуд, мо дидем ки ниҳолҳои мо самар оварда истоданд. вай тӯли чанд моҳ аз мо илтимос мекард ки ба вай ҳам барои фурӯхтани газета маҷаллаҳо иҷоза диҳем, вале модараш розӣ намешуд. охираш рӯзе ки мо дар хона набудем ва писарча ҳамроҳи хизматгорзан танҳо монда буд, аз тирезаи ошхона ба кӯча баромада аз пойафзолдӯзи назди ҳавлиямон 6 сент қарз гирифта маҷалла харида онро мефурӯшад. ҳамин тавр баъди ҳисобу китоб маълум мешавад ки фоидаи соф 42 пенсро ташкил медиҳад. вақте ки шабонгоҳ мо ба хона баргаштем, дидем ки вай ба хоби сахт рафтааст. як дастчааш маҳкам мушт карда шуда буд.
مادرش مشتی او را کشاده تنگه ها را گرفت و گریه کرد. از اولین غلبه فرزندش از شادی گریه کرد. ولی من دیگه خیلی فکر میکردم. من باوری حاصل کردم که رنج و محنت های من بیهوده برباد نرفته است. در این نخستین کاری فرزند مادر با مهر به وی نگاه کرده از دل میگذارد که چطور پسرچه خردککش پول کار کرده توانسته است. ولی من باشم پیش نظرم بچه دلیر و جسور را پرقدرت را دیدم که به خود باوری دارد و با خواهش خود به صاحبکاری سر کرده الک غلبه به دست آورد. این نویگری مرا شاد گردانید، زیرا نشان میداد که چطور قوه توانایی پرقدرتی حیاتی میتواند مقصد گذاشته را اجرا کند و این قوه توانایی حیاتی در زندگی پسرچه هم قدم میگردد. پسرچه را به مکتب ناشنواها گونگ‌ها نداده به مکتب عمومی آورده سپرده شدیم، ولی رهبریت مکتب راضی نمیشد. بعد چندین بحث و جوابها ما به مقصدمان نائل گردیم. وقتی در کالج خانه وی یک اپارات شنوایی را گرفته به گوشهایش مانده دید. یگان تغییراتی نبود. هفته آینده باشد وی تماما ناگهانی باز یک اپارات شنوایی دیگری را پیدا کرده به گوشش مانده گوش کرد. آن چی که میخواست همین خواهشش اجرا گرداند. وی با واسطه این اپارات خردکک پورا شنیده میتوانست. همچون شخصانی سلامت به شنیدن سر کرد. از شادی آن وی اکنون عالم زنده را فهمیده ایستاده است. در کورتش نمیگنجید و در حال از تلفن خانگی به مادرش زنگ زد و با سخنهای مادرش را اولین مراتبه در عمرش پورا با گوشهایش شنیده توانست. اکنون در سینخانه همه سخنهای استادان را گوش میکرد. اکنون در حیاتش اولین بار با آدمان گپ زده شنیده میتوانست. اکنون برای وی دیگر داد زده گپ زدن، داد زده فهمانیدن شرط نبود. دنیا به نظرش دیگر نموده ایستاده بود. حیات زیبا گردیده بود، ولی هنوز غلبه پورا به دست نآمده بود. برای پسرچه راهی مخصوص خودش را یافتن، اکنون کمبودی خودش را پورا اصلاح کردنش لازم بود. پسرچه از شادی بی انتها روح و الهام گرفته و سازندگان اپارات‌های شنوایی مکتوب نوشته اویدی تجربه خودش به آنها نقل کرد. این مکتوب استحصال کنندگان اپارات شنوایی را به حیرت آورد و آنها پسرچه را به کارخانه خودشان یعنی به جایی که همین دستگاه را استحصال میکنند به نیویورک دعوت کردند. وقتی که پسرچه همراه سرمهندس رفته استحصالات را در جایش دیده میبرآمدند، یک باره یک فکر تازه به سر پسرچه آمد. به هر حال انا همین فکر تازه نوی او پیشنهاد نموده به وی هر سال فایده های زیاد می آورند و همچنین از این دیگرگونی ها هزارها محتاجان خرسند گردیدند. دوام یک ماه وی تجربه های گوناگون گذرانده نتیجهش را تحلیل کرده برای به شخصان ناشنوای گونگ‌ها و تجربه خودش شناس کرده بعد بهتر شدن زندگی آنها سهم کلان گذاشت. بعد این وی نقشه کاری 2 ساله را ترتیب داد و وی را به شرکت در حال به کار قبول کردند. وی همین طور به کار قبول شدن را آرزو میکرد که تقدیر وی برای هزاران مجروحان امید و آرزوها میآورد و آنها را به دنیا دلگرم و خوشبین میگرداند. من به یگان دودلگی گفته میتوانم که اگر پدر و مادر از کودکی ذهن او را، شعور او را، عقل و فراست و فهمش او را درست نمی آموزاندند و او را به زندگانی دلگرم نمی کردند و یک اون گنگ و کاری مادرزاد باقی میماند. وقتی که من با تمام وجودم از دل و جان حرکت میکردم که وی باید خواهش شنیدن را، گپ زدن را و زندگی کردن را چون دیگر آدمان سالم باید یاد گیرد میفهماندم. خود طبیعت همچنین خداوند نیست مددگار شد. این پسرچه بلیر بسیار میخواست که شنود و اکنون پوره میشنود. وی با کمبودی تولد شده بود، ولی اراده قوی، متانت و ثباتکاری کرده با امر الهی به قطار درآمد. در حقیقت باشد در روی عالم
ҳама метавонанд бо боварӣ ва имони комил доштан, имони қавӣ доштан аз иҷрои хоҳишҳояшон ба пуррагӣ бароянд. боби сеюм. қадами дуюм ба сӯи сарватмандшавӣ. имон ва боварӣ. ҳама боварии идорашаванда метавонад ки ҳама гуна шиддатнокии фикру хаёлҳоро паст гардонад. шумо ба баландии хеле ҳам баланд ва ҳам баландтарин баромада метавонед, агар ки ба худ боварии комил дошта бошед. имону боварӣ инҳо яке аз ҳама муҳимтарин хусусиятҳои ақлонаву зеҳнии шуъур мебошанд. аз ҳама ҳам эҳсосотҳои мусбӣ асоситарини нишон ин имон ва боварӣ, ишқ ва майлу рағбати ҷинсӣ мебошанд ва ақлу хирадро бояд дуруст кор фармуданро омӯхтан лозим аст. ана акнун мо ба фаҳмидани он ки чӣ тавр худталқинкунӣ роли хеле калонеро барои амалишавии орзую умедҳо ва хоҳишҳоямон мебозад расидем. имону боварӣ ин ҳолати ақл аст. ин ҳолат дар натиҷаи борҳо ба таври сунъӣ худталқинкунӣ кардан дар майнаи мо пайдо мешавад. барои мисол, мақсади шумо аз хондани ин китоб чист? ин яъне мақсаду мароми шумо он аст ки шумо оиди фикру андешаҳоятонро имкониятҳои ба пул табдил доданро фаҳмиданӣ мебошед. аз рӯи нишондодҳои ин қисм оиди худталқинкунӣ, шуъур ва зеҳнро истифода бурда шумо метавонед ки худатонро бовар кунонед ки ҳама чизи хоҳишкардаи худро иҷро карда метавонед. ин боварӣ бо муваффақият аллакай дар шуъури зеҳни шумо мустаҳкам ҷой гирифтааст. имону боварӣ ин ҳамон як ҳолати ақлу шуъуру зеҳн аст ки бо ёрии 13 омил пеш меравад. ягона роҳи маълуми пешбурди имону боварӣ онро бо шуъуру ақлу зеҳн бояд ҷой карда шавад. яъне чӣ тавре ки рӯҳониён мекунанд. ана ҳамин хел аст. барои мисол, муфаттишоне ки таҷрибаи калон доранд ҳамин хел мегӯянд ки агар шахс бори аввал ягон гуноҳ кунад, вай аз ин кораш хеле пушаймон мешавад. вале агар ин кор такрор шудан гирад, пас вай аллакай одат мекунад. барои ҳамин ҳам маслиҳат медиҳам ки бори аввал оиди ранҷу ё ин ки оиди рамзу ё формулае ки мувофиқи он ҳамаи фикру андешаҳое ки мо ҳис мекунему хоҳиш дорем, ба шарте ки бо имону бо боварӣ бошанд, ба амалшавӣ оғоз мекунам. ман ба шумо иқтибосе аз тарҷимаи ҳоли хонум Шуман Хайкро мефаҳмонам ки ин ҳам калидест ки чӣ хел сарояндии номӣ ва зани ғайриоддӣ ба муваффақиятҳои калоне соҳиб гашта маълуму машҳуре гашт. дар аввалҳои оғози фаъолияташ хонум Шуман Хайк ба назди роҳбари операи шоҳигарии Вена омада хоҳиш мекунад ки як бор ба сароидани вай гӯш диҳанд. роҳбари калон ба ин духтареки хеле хоксорона сару либос пӯшида ва шармгин як нимнигоҳе карду баъд гуфт: магар бо ҳамин сару рӯю афту андом ва сару либос умуман шумо чӣ тавр дар опера бо муваффақият дар саҳна баромад кардан умед мебандед? фарзанди азиз, шумо аз ин фикру хаёл баргардед. ин хаёли хом аст. беҳтараш як мошини чокдӯзӣ бихареду ба кор сар кунед. шумо умуман ҳаргиз сарояндаи опера шуда наметавонед. роҳбари операи шоҳигарии Вена албатта чизҳои зиёдеро оиди тарзу усулҳои сарояндагии опера мумкин медонист, вале вай оиди қувваю қудрати хоҳиши сахт доштанро хеле кам медонист. вагарна вай ҳеҷ гоҳ ин тавр ба осонӣ ин шахсро ки оянда сарояндаи маълуму машҳури рӯи олам мегардад хафа намекард ва ҳатто ӯро барои худашро нишон додан як бор сароидан ҳам имконияте надод. чанд сол пештар яке аз ҳамкорони ман бемор шуд. ҳолати бад дошт ва ӯро барои ҷарроҳӣ бурданд.
پیشکی طبیب گفت که این شخص عموما دیگر امکاناتی زنده ماندنش نیست، ولی بیمار دیگر خیلی رفتار میکرد. پیش از بکت جراحی رفتن آهسته به گوش من گفت که سردار شما پریشان نشوید، غم نخورید، من بعد یک چند روز صحت سلامت از اینجا میبرم و پیشتان میآیم. خواهرش که اینجا حضور داشت به طرف من مایوسانه و ناامیدانه نگاه کردم، اما بیمار صحت شد. بعد از صحت شده برآمدنش طبیب عیناً چنین گفت: این رفیقتان را خواهش سخت زندگانی حیات گذرانی نجات داد، دیگر هیچی، فقط خواهشی از تحت دل و سخت و هیچگاه نجات یافته نمیتوانست اگر درباره مرگ فکر میکرد. من البته به عملی شوی خواهش ها باوری کامل دارم که اگر آنها با ایمان و با باوری مستحکم گردیده باشند، زیرا من خودم با چشمانم دیدم که چطور این قوه و این قدرت آدمان را از فقیری به بزرگی میرساند و ثروتمند میگردند. من دیدم که چطور جانهای در عذاب بوده نجات یافتند، چطور به پسرچه من حیات معتدل خوشبختانه میسر گردید. خود طبیعت هم همیشه به شخصی خواهش از تحت دل خواهش کننده البته یاری عملی کلام میرساند. وقتی که خواهش انیق همین قوه قدرت ها را برای غلبه جمع میکند، پس به شما اسلحه عاقب گردی شرط نیست، به شما غلبه تامین کرده شده است. 6 عاملی که در این قسم نشان داده شده است خواهش ها را به پول تبدیل میگرداند. همین عامل ها محض اندرو کارنگی را صاحب 100 میلیون دلار گردانده بود. خواهش ناآمدی و کار را به غلبه برگرداندن، خواهش در جای ناآباد ساختن دکانها، خواهش پسرچه که شنیدن را آموخت توانست، خواهش دختری که امکانات خوبی نداشت ولی سراینده معلوم و مشهور روی عالم اپرا گردید، خواهش بیماری که زنده ماند گرچنده که دکتران به مرگ حکم کرده بودند، ولی وی خواهش زنده ماندن میکرد. انا همین خواهش های بسیار هم از تحت دل و جان با تمام هستی با راه های به ما نامعلوم و غیر عادی خواهش های همین آنها عملی گشت. برای عملی کنی شعور و ذهن و عقل و خرد یگان مانع موجود نیست. نابراری این نادرست است. ما را ضرور است که باید آن را فهمیده توانیم که شعور و ذهن و عقل و خرد ما همین آنچه را که خواه مثبت باشد و خواه منفی باشد برای اجرا کردن تیار است. این را در مثال میلیون ها نفر شخصانی که فقیر و نادارند و از ناامدهای کارشان و برار نگرفتن کارهایشان خود را ناامید می‌سازند. آنها فکر میکنند که کدام یک قوه نامعلوم آنها را پیش رفتن نمیماند و آنها از عهده آن را دور کردن نمیبرند. همه این شخصان خودشان سببگار این نابراری هایشان میباشند، زیرا آنها به قوه قدرت خود باوری ندارند. اینجا باید یادآور شویم که شما میتوانید خواهش هایتان را با قوه تفکر و عقل و خرد و شعور و ذهنتان دیگر نمایید. ایمان شما و حتی باوری شما اگر به خود تلقین کنید رو آره کار شعور شما را، ذهن شما را تغییر میدهد. شعور ذهن با احساسات شما یک شده معجزه می آفرد. شما می توانید در عمل از روی سنجش ها و خطایی هایتان ایمان و باوری را با سفارش هایتان گذرانید تا که وی با شعور شما، با عقل و ذهن شما جای گیرد. بغیر از این هر چقدر زیادتر شما باید احساسات مثبت را قدر کنید تا که آنها در ذهن شما موقع درست را گیرند. عقل و ذهنی که در آن حسیات های مثبت زیادند گویا که یک معجزه می آفرند. فکر و اندیشه که بی ایمان و بی باوری هستند این چیزی زنده نیستند. اسب‌های اسب
мазҳабдорон одамонро барои ба дини худашон бовар кардан, ихлос кардан талош мекарданд, вале онҳо чӣ тавр ба даст овардани имонро намегуфтанд. имон ҳамон ҳолати шуур, ҳамон ҳолати зеҳн аст, ки аз ҳисоби худталқинкунонӣ онро эҷод кунӣ. хеле соддаю фаҳмо карда ҷамъбаст карданем, то ки ба ҳама фаҳмо бошад. имону боварӣ ба худатон дошта бошед ва албатта имону боварӣ ба худованди бузург дошта бошед. имон ин он чизест, ки ба инсон зиндагӣ, қувваи қудрат, тавоноӣ, ақлу хирад медиҳад. имон нуқтаи такягоҳи асосӣ барои ҷамъ кардани сарват мебошад. имон ин таҳкурсии ҳама мӯъҷизотҳо ва ҳама сирру асрорҳоест, ки ҳатто бо кӯмаки илм ҳам онро кушода намешавад. имон ягона подзаҳри ҳама нобарориҳост. имон ин уқёнусест, ки якҷоя агар бо тоату ибодату дуо якҷоя карда шавад, он гоҳ вай ба Аллоҳ илтиҷо карда метавонад. имон ин унсурест, ки фикри андешаро дигаргун месозад, агар ки аз таҳти дил ва бо ихлос бо тамоми ҳастӣ ибодат кунад. имон ягона кӯпруки асосӣ аст, ки бо ёрии он аз худованди бузург илтиҷою талабу хоҳишҳо карда мешаванд. фикру андешаҳои фармонфармоҳо. ҳамаи он чӣ ки гуфта истодаем хеле осон ва содда тасдиқ карда мешавад, бо сабаби он ки тасдиқ кардан ба омилҳои худталқинкунӣ мебарад. бояд ки мо таваҷҷӯҳи худамонро ба ҳамин масъалаи худталқинкунӣ ҷалб кунем. бояд маълум кунем, ки худталқинкунӣ чист ва чӣ тавр аз он истифода бурданро омӯхтанамон лозим аст. ба ҳамагон маълум аст, ки агар чанд бор ягон масъала ва ё ҳодисаро такрор кардан гиранд, албатта бовар мекунед, гарчанде ки ин рост бошад ва ё ин ки дурӯғ бошад ҳам. ҳатто дурӯғро агар шахсе борҳо такрор карда гуфтан гирад, пас ба ин дурӯғи вай бовар мекунанд. дар ҳама инсонҳо, дар майнаву шуури онҳо фикрҳое мавҷуданд, ки онҳо асосӣ мебошанд ва ба фармонфармоӣ машғуланд. аниқтараш худи мо ба онҳо имконият ва шароит медиҳем, то ки моро забт кунанд. фикру андешаҳо ба ягон эҳсосот якҷоя шуда ба оҳанрабое табдил мегарданд, ки фикру андешаҳои ба ҳамин монандро ба худ кашида мегиранд. фикру андешаҳои оҳанрабо гардидаро ба тухмиҳои ғаллагиҳо монанд кардан мумкин аст, ки агар ба хоки ҳосилхез кишт карда шаванд, сабз мегардад, калон мешавад, ҳосил медиҳад, зиёд шуда мегирад. борҳо ҳамин тавр зиёд шуда аз як донача донаҳои бешуморе пайдо мегардад. ягон фикру андеша ё ки ягон назария, нақша ё ки барнома, пешниҳодот, ки дар зеҳну шуури шахсе мавҷуд будааст, гӯё ки барои меҳмонӣ ҳамфикрҳояшро аз ҳисоби дӯстону хешовандон даъват мекунад ва аз ин ҳисоб қувваи худро зиёд мекунад ва ҳама якҷоя шуда ақлу хирадро, шуурро ба худ мегардонад ва соҳибони шароит мегарданд. акнун дида мебарем, ки чӣ тавр ҳамон назарии тухми ҳосилхез, нақшаи аввала бо кадом роҳ дар ин замини ҳосилхез меафтад. ин хеле оддӣ аст. ин тухми дар натиҷаи хеле зиёд такрор кардан ба зеҳн, ба шуур кишт карда мешавад. ана барои ҳамин ҳам шумо худатон он бояд формулаю рамзи асосиро мухтасаран аниқу мақсаду мароми ҳаётиятонро навишта гиред. онро такрор ба такрор хондан гиред, то ки пурра ба хотири шумо нақш бандад, то он даме ки садои шумо то ба зеҳну то ба шуури шумо омада расида тавонад. шумо бояд ҳамаи рафтору кирдори худро аз нав дида бароед, тарзи ҳаёти худро
ба тартиб оварданатон зарур аст ва ҳамаи он чизҳои нодуруст ва камбудиҳоятонро партоед. ҳамчунин ҳаракат кунед ки муҳити гирду атрофатон низ ба шумо таъсироти манфӣ мерасонад. бояд тағйир дода ба тарафи мусбӣ гардонед, беҳтар кунед. ҳамаи захираҳову камбудиҳои худатонро пурра ё ҳама тарафа омӯхтану дида баромада таҳлилу тафтиш намуда шумо баръало пай мебаред ки аз ҳама ҳам норасоии сусттарини шумо ва камбудии калонтарини шумо ин надоштани боварӣ ба худатон мебошад. ин камбудиро, ин норасоиҳоро фақат бо роҳу омилҳои худталқинкунӣ шумо метавонед ислоҳ кунед. амаликунонии ин кор хеле осон мебошад. шумо бояд он ки ҳамаи фикру ақидаҳои мусбиро, ҳамаи он чиро ки онҳо дилро ҳаловат мебахшанд ва ба шумо маъқуланд ба худ муайян намоед. баъдан ҳамаи онҳоро навишта гирифта онҳо аз хотир набароред ва такроран хондан гиред то он даме ки онҳо барои зеҳну шуури шумо қувваи ҳаракатдиҳанда гарданд. 5. давраи худбоваркунонӣ. мақсади зиндагонии ман ба худи ман маълуму равшан аст. ман имконоту шароит дорам ва боварии комил дорам ки барои ба мақсади худ расидан ҳаракат мекунам. барои ҳамин ҳам ман аз худ суботкорию фидокориро талаб мекунам. ҳамчунин ман аз худам пурқувватиро талаб мекунам. аслоҳо ин корҳоро барои оянда нагузашта ба худам ваъда медиҳам ки ҳар он чӣ ки ояд аз дастам барои иҷро кардани мақсаду хоҳишҳоям албатта иҷро мекунам. дуюм, ман ҳамеша ба худам ҳисобот медиҳам оиди он ки фикру андешаҳо ки соҳибони зеҳну шууру идроки мананд ҳамеша дар муҳити беруна навтар мегарданд. бинобар ҳамин ҳам ҳар рӯз дар муддати 30 дақиқа дар бораи ҳамон шахсиятҳои дилхоҳеро ки ман ҳамон хел шудан ба онҳо монанд шудан мехоҳам худамро тарбия мекунам ва дар фикру андешаам ҳамон шаклу ҳамон шахсияти ба худам маъқулро меофарам. сеюм, аз ҳисоби омилҳои худталқинкунӣ ман хеле хуб медонам ки кадом хоҳише ки набошад ман онро бо як дилгармӣ дар ақлу идрок ва шуури худам парварида истодаам. албатта дар охир сабз гашта бор меоварад. яъне воситаҳои амалигардонии ин хоҳишҳову ин мақсадҳоямро пайдо хоҳам кард. ана барои ҳамин ҳам ҳар рӯз 20 дақиқагӣ вақтамро ман ба масъалаи худтасдиқкунӣ ё ин ки аниқтараш худбоваркунонӣ машғул менамоям. чорум, ман мақсаду мароми асосии зиндагии худро аниқ фаҳмо ва муайян намудам ва ҳеҷ гоҳ аз кӯшиши расидан ба ин мақсадҳои худ даст намекашам то он даме ки ман барои пурра ба ҳадафҳоям ба мақсадҳоям ба хоҳишҳоям расидан боварии комил ҳосил намоям. панҷум, ман хеле хуб мефаҳмам ки ҳеҷ ягон боигарӣ ва ё мақому манзалату мансаб дар ҷамъият агар ки ҳаққи ҳалолу ҳақиқӣ набошанд он гоҳ онҳо устувору поёдор намемонанд. барои ҳамин ҳам ман ҳеҷ гоҳ виҷдони худро азоб доданӣ нестам ва муомилотҳое ки ба ҳама тарафҳо фоида наорад аслоҳо намегузаронам. ман мақсади гузоштаамро албатта ба ҷо меорам ва ёрии дигар нерӯҳоро даъват мекунам. ман бо дигарон якҷоя шуда онҳоро ташвиқу тарғиб мекунем. мефаҳмонам то ки ба ман ёрӣ расонанд ва ман ҳам ҳамеша барои ба онҳо ёрӣ додан омода буданамро мефаҳмонам. ман ҳаракат карда худро аз нафрату бадбинӣ
رشک و حسد، گمان بد بردن، خودپرستی و دیگر خلق و اطوار بد خودم را پاک نگاه می‌دارم. برعکس مهر و محبتم را با آدمان زیاد میکنم، زیرا خیلی خوب میدانم که مناسبت با گرد و اطراف و با دیگران هیچگاه موفقیت نمیآورد. من همه وقت آدمان را مجبور میکنم تا که به من باور کنند، زیرا من هم به خودم و هم به آدمان باوری دارم. من در زیر این فرمولا، در زیر این رمز امضا میکنم و همه این را البته از یاد میکنم و هر روز با آوازی بلند تکرار میکنم، زیرا امید میکنم که این به فکر و اندیشه های من همچنان به رفتار من تأثیر مثبت میرساند و من صاحب موفقیت و باوری میگردم و به خود باوری حاصل میکنم. این فرمولا، این رمز به قانونهای طبیعت اساس یافته است که تا حال کسی آن را فهمانده دادن نتوانسته است. این قانون را که چه خیل نامد یا اینکه چه خیل گوید فرقی ندارد. مهمش آن است که وی به نفع و فایده انسان ها خدمت میکند، با شرطی که درست استفاده برده توانیم. اما اگر برعکس اتفاقا بیجا شود، ناجا کنند، پس همه دستاوردهای پیشینه را نابود میکند. از این گفته ها چیزی اساسی برمیآید که آنهایی که فقیرند و در زندگی به ناکامی ها دچار گشتند، سببش این فکر و اندیشه های خیلی منفی می باشد. هرگز به خود ناکامی را ناندیشید. ذهن و شعور نیمهوشیار فکرهای سازنده بنیادکار را از اندیشه های خراب کننده فرق کرده نمیتواند. وی از روی همان چیزی که به وی دادیم عمل میکند. همه فکر و اندیشه هایی که ما در سر داریم خیلی به آسانی قبول کرده می شود. اگر که ما خواه ترس و هراس رو اندیشه کنیم یا که همچنین فکر و اندیشه های جسورانه و قدرتمند را و باوری کننده رو اندیشه هایی که در وقت عبادت از دل پیدا می شوند به تیزی ذهن و شعور قبول می کند. تأثیر این قانون خود تلقین کنی و مانند قوه برق است که در حالت درست استفاده بودن به شخص خدمت می کند، ولی اگر بی احتیاطی کند او را خراب می کند. مانند است این قانون خود تلقین کنی می تواند شما را موفق و باوقار گرداند و برعکس به قهر کشد. همش از درجه فهمیدن شما اوید این قانون وابستگی کلان دارد. اگر که شما ذهنتان را، شعور خود را با ترس و هراس نابراری پر کنید، پس قانون خود تلقین کنی نیز و عاقبت‌های ناخوش بردنش ممکن است. این قانون مانند باد است که یک کشتی را به شرق و یک کشتی دیگر را به غرب میبرد و این وابسته است به همان بادبان‌هایی که شما به کشتی‌های فکر و اندیشه هایتان داشته وابسته می باشد. قانون خود تلقین کنی که می تواند شما را به قله های بلند بردارد یا اینکه در همین شعر به چنین مضمون گفته شده است: اگر شما به نظرتان مغلوب شدید پس شما شکست می خورید. اگر که شما به خودتان باوری نداشته باشید پس وی ضربه ها خوردن می گیرید. اگر به نظرتان نمیاد که شما را فراموش کردند پس همین طور می شود. آخر همین موفقیت در خود ماست. اگر به نظرتان نمیاد که خدا به شما داده است پس البته خدا خودش می دهد. و خودتان باور کنید و البته غلبه نصیب شما می گردد. ممکن است که به تقدیر مبارزه بردن لازم نیست، زیرا آنهایی که موفقیت به دست می آورند و غلبه می کنند که فکر و اندیشه می کنند تا که غلبه کنند. یعنی فکر و اندیشه مثبت، فکر و اندیشه موفق و باوقار شدن خیلی و خیلی ضرور است. تجربه بزرگ محبت در خلق و اطوار شما در جای از همه چقور دانه تخمی های عمل کنی برای موفق شوی خبر کرده است. اگر این تخمی ها بیدار کرده شوند پس آنها شما را به چنین بلندی ها میبرند که
شما عموما هیچگاه در این باره فکر هم نکرده بودید. همچنین سکریپکانواز ماهر که از تارهای اسبابش موسیقی خیلی دلانگیز را ایجاد میکند، شما میتوانید که استعداد بلند خود را در شعور و ذهنتان به کار انداخته او را مجبور کنید تا که شما را به پیش به سوی مقصدتان بردن گیرد. ابراهام لینکلن تا 40 سالگیش شخص بی‌براری بود، ولی بعد آن که استعداد بلندی شعور ذهنش را به کار درآورد و یکی از شخصان بزرگی تاریخی گردید، مثال روشنی می باشد. این یک تجربه زندگی بود که در آن هم اندوه و هم عشقی که به وی زنی را که دوست می داشت این راتلیف آورده بود. و همه معلوم است که احساس عشق هم به مثل آن است که انسان ایمان آورده و عبادت مشغول است، خیلی مانند می باشد. من از تجربه های چند ساله کتاب نویسی هم موفق و باقرار گشتن صدها نفر ثروتمندان را دیده برآمده خلاصه برآورده و خلاصه آمدم که به هر کدام این شخصان موفق و باقرار عشق و محبت به زن تأثیر مثبت رسانده است. اگر شما اثبات امکانیت های ایمان را دانستنی باشید، پس تجربه آنهایی را که باوری دارند آموزید و در این روی خط در سطر اول نام عیسی مسیح می باشد. اکنون از قوه بزرگ ایمان که یکی از چهره های تاریخی مهاتما گاندی داشت دیده می بریم و به عالمیان مثال برجسته امکانیت ها و از قوه ایمان را نشان داده توانست. مهاتما گاندی صاحب قوه و قدرت زیادی بود. در آن دوره یگان واسطه درستی محاربه نداشت، نه کشتی های حربی داشت، نه سربازان و نه تکنیک حربی. عموما چیزی ضروری نداشت. گاندی نه پول داشت، نه سر و لباس درستی نداشت، ولی وی قوه و قدرت داشت. وی شعور و عقل و خرد داشت. چطور صاحب قدرت گردید؟ وی این قدرت را از روی دانستن و مهارت فهمیدن عامل‌های اساسی باور کردن و ایمان آوردن صاحب گردید و او توانست که همین باوری کردن و ایمان آوردن را به ذهن و شعور 200 میلیون نفر آدمان گذرانده تواند. وی قهرمانی بی‌مثل و مانند کرد، زیرا به همین 200 میلیون آدمان تاثیر رسانده، آنها را متحد نموده به مبارزه تیار کرده برده توانست. این خیلی غلبه بزرگ را بغیر از ایمان دیگر کدام قوه کرده می تواند؟ منفعت دهنده در تجارت فعال همیشه با ایمان بودن و به خود باوری کردن، باوری داشتن و به دیگران هم باور کردن شرط و ضرور می باشد. برای همین هم ما کار فایده‌ور و ضروری را با کار فارم و گوارا یک جایه کردیم و با تحلیل واقعه ها و حادثه هایی که با همه ما درست‌تر برای فهمیده توانستن هر یکی از عامل های اساسی که اساساً صنعتچیان و تاجران استفاده میبرند یاری میرساند. انیقترش پیش از آن که یگان چیزی را به دست آری، اول باید که تو دادنت درکار، دادنت ضرور می باشد. سال 1900 شرکتی یونایتد استیتس استیل تشکیل کرده شد. وقتی خواندنتان البته واقعه های اساسی آن را در خاطر دارید، زیرا که برای فهمیدن آن که کدام نظریه ها را، عقیده ها را برای پیشروی کار روانه کرده شده بودند و آنها چخیل درآمد بی حساب بایگری کلانی آوردند. تاریخ تشکیل سازی این شرکت هم برای آنهایی که موفق شوی و باقراری را خواهند و فهمیدن میخواهند خیلی آموزنده و شوق‌آور میباشد. اگر که شما نیز به آن چی که شخص فکر کرده به آن صاحب میگردد شبهه داشته باشید،
ҳамин таърих тамоми шубҳаҳоятонро бартараф мекунад, зеро худатон мебинед ки чӣ тавр омилҳои зиёде дар ин китоб нишон дода шудааст дар ҳаёт, дар ҳақиқат, дар зиндагӣ татбиқ гардидааст. қувваи қудрати бузурги назария ва ақида дар саҳифаҳои маҷаллаи New York World Telegram нашр шуда буд. хеле хуб баён карда шудааст. нутқи олиҷаноб баъди хӯроки нисфирӯзӣ оиди миллиардҳо долларҳо. бегоҳирӯзии 12 декабри соли 1900 қариб 80 нафар сарватмандон дар клуби донишгоҳи Нью-Йорк, ки дар хиёбони Панҷум буд, барои зиёфате ки ба муносибати ҷавонмарде ки аз Америкаи ғарбӣ омада буд, ҷамъ омаданд. хеле каме аз иштироккунандагон пай бурданд ки онҳо шоҳиди яке аз лаҳзаҳои бузурги муҳими аҳамиятноки таърихи саноати бузурги Штатҳои Муттаҳидаи Америка гардида истоданд. Эдвард Симонс ва Чарлз Стюарт Смит меҳмондории Чарлз Швабро, ки дар вақти сафари кории онҳо ба Питтсбург қатл намуда шудани буд, хостанд ба шарафи мутахассиси 38-солаи соҳаи пулотгудозӣ ба ҷамъияти банкдорони гурӯҳи ғарбӣ шинос намудани вайро ташкил карданд. вале онҳо ҳеҷ гумон надоштанд ки меҳмон бо суханронии худаш ҳамаро аз ин чораҷӯӣ мегурезонад. аммо пешакӣ баъзе касон огаҳӣ карда шуда буданд ки ба 20 дақиқа сухан кардан ҳатто 15 дақиқа ҳам кифоя аст. ҳатто Ҷон Перпонт Морган, ки шахси наздики император мегуфтанд, фақат каме истоду рафт. оиди мухбирони маҷаллаву рӯзномаҳо бошад, ба мардум ягон чиз ҳам хабаре надоданд. ҳамин тавр ҳар дуи соҳибони маърака ва меҳмонон 7-8 хӯрокро хӯрданд. байни онҳо суҳбати хосае барпо гардид. шумораи ками банкдорҳо пеш бо Шваб шинос буданд ду халос, зеро вай дар соҳилҳои Мононгахил рушд ёфта буд. аз ҳамин сабаб ҳам ӯро нағз дуруст намешинохтанд. вале ҳанӯз шабнишинӣ ба охир нарасида, ширкати United States Steel ташкил карда шуд. аз он ки суханрониҳои Чарлз Швабро касе пурра навишта нагирифта ба мардум пешниҳод накардааст, таърих хеле ҳам бохти калоне кардааст. бигузор каме бесаводона намояд ҳам, вай нутқи хеле ҳам хиратмандонаю пурмуҳтавое буд. зеро баъди он ки вай 19 дақиқа баромад карда масъаларо кушоду равшан фаҳмонда дод, худи ҳамон замон аллакай ба тарафдории сухани вай 5 миллиард доллар маблағгузорӣ карда шуд. баъди ба охир расидани суханҳояш ба вай худи Морган дар гӯшаи боз қариб 1 соат суҳбати хоса карданд. ҷаноби Шваб дар бораи нақшаи зиёд намудани истеҳсоли пулот суханронӣ карда буд. бисёриҳо ба Морган таклиф мекарданд ки як ширкати калонеро ташкил кунад, ки ба истеҳсоли шакару равған сар карда то симҳову каучук ва майда чӯйдаҳоро ташкил кунад, то майро ҳам барои истеҳсол кардан ташкил кунад. маҳз бо ташаббуси Ҷон Гейтс ширкати пулотистеҳсолкунии American Steel Wire ташкил кард ва баъд бо якҷоягӣ бо Морган ширкати Federal Steelро ташкил намуд. вале ҳамаи инҳо нисбати трести бузурге, ки аз тарафи Эндрю Карнеги ба ҳамкории 53 нафар шарикон ташкил карда шуд, онҳо хеле ҳам назарногир буданд. пирамарди шотландӣ Эндрю Карнеги аз баландии қасраш аввал ба ҳавас нигоҳ карда лаззат мебурд, аммо баъдтар аз ин рафтори ширкатчаҳои майда хурдакак
ки мехостанд ба корҳои истеҳсолии вай рақиб гарданд. он гоҳ Эндрю Карнеги аз паи қасосгирӣ аз ҳарифонаш гашт. акнун вай ҳам хост ки ба монанди ҳарифонаш тресте созаду корро пеш барад. агар то ҳамин дам вай фақат фӯлодро истеҳсол карда ба дигарон барои коркарду саноатиаш медода бошад, акнун худаш аз паи танг кардани ҳарифону рақибонаш дар бозор гардид. ҳамон шаби 12 декабри соли 1900 Шваб асосан дар бораи ояндаи соҳаи фӯлодгудозӣ ва оиди дигар кардани сохторҳои он ва ба ҷои корхоначаҳои майдаи фӯлодкоркунӣ сохтани трести бузурги тавоно, оиди фоиданокии онҳо, дар бораи сарфаву сариштакорӣ дар вақти кашондани фӯлод ва ҳамчунин оиди ташкили бозорҳо дар хориҷа ва ба тобиати худ даровардани дигар ширкатҳои худ гуфта гузашт. вай боз ҳам зиёдтар дар бораи роҳзанӣ ва беадолатӣ дар тиҷоратро алоҳида гуфта гузашт. вай рӯйрост гуфт ки мақсади онҳое ки ҳамаи саноати фӯлодгудозиро монополия мекунанду нархҳоро баланд мебардоранд ва аз ин ҳисоб фоидаҳои зиёде мегиранд, ин роҳи дурусти ояндадор нест, зеро ин роҳ ба хубӣ намеанҷомад ва бозорҳоро танг карда оқибатҳои нохуше меоварад. вай мегуфт ки баръакс фӯлоди арзонбаҳо метавонад боз ҳам истифодабарии онро қулай ва зиёд гардонаду ва дар бозори ҷаҳонӣ низ ба пеш рафта фоидаҳо оварад. ана ҳамин тавр зиёфати он бегоҳӣ поён ёфту Морган ба хона омада аз пешгӯиҳои рангинкамонаи Шваб ба фикру андеша афтод. Шваб ба Питтсбург баргашт. баъди як ҳафта баъди фикру андешаҳои хеле зиёд аз паи Шваб одам фиристод, вале аз рӯи гуфти Шваб ба Карнеги маъқул набуд ки роҳбари трести вай ба Морган вохӯрад. баъди ин Ҷон Гейтс ҳамчун миёнадаро дар ин кор хизмат мекард. таклиф кард ки онҳо яъне Морган ва Шваб дар меҳмонхонаи Белвьюи Филаделфия ба ҳам вохӯранд, вале бо амри тасодуф Морган бемор гардиду ба ин вохӯрӣ омода натавонист. аз ҳамин сабаб Шваб ҳам ба Ню-Йорк баргашту ба назди китобхонаи машҳури ҳамон молияшинос пайдо гардид. таърихчиёни иқтисод мегӯянд ки ҳамаи ин намоишҳои шударо худи Эндрю Карнеги фикр карда баровардааст. яъне ҳамон зиёфат баромади пурмуҳтавои Шваб ва суҳбати Шваб ва Морганро гӯё худи пирамарди шотландӣ ташкил карда бошад, аммо дар амал ин тавр набуд ва тамоман баръаксаш буд. вақте ки Швабро Морган ба суҳбат даъват намуд, он гоҳ Шваб аниқ намедонист ки оиди фурӯши ширкатҳои майдаи фӯлодгудозиаш ки Карнеги ба онҳо хеле эътиқоди калоне дошт чӣ тавр муносибат хоҳад кард. вале вақте ки мавридаш омад ва дар гуфтугӯи ҷиддие байни онҳо Шваб ба мисолу рақамҳои хеле ҳам боваринок дар 6 варақ навишта шуда буд, Карнегиро розӣ кунонда тавонист ки аз ин кор онҳо фоидаҳои хеле калон ба даст меоранд. дар ҳақиқат барои ин рақамҳоро ба даст овардан 4 нафар тамоми шаб майна об карда баромаданд. яъне инҳо Морган, Гейтс, Роберт Бекон ва Шваб буданд ва ҳамаи онҳо ба факту рақамҳои аз Питтсбург оварда ягон шубҳае надоштанд ва ҳар чиро ки Шваб гӯяд айнан ҳамонро маъқул меҳисобиданд. агар Шваб гӯяд ки нархи ширкати ба кадом маблағ аст, ҳамонро ҳам якдилона маъқул мешумурданд. вай инчунин талқин мекард ки ба ин якҷояшавӣ фақат ҳамаи ширкатҳоеро ки вай номбар мекунад ҳамонҳоро ҳамроҳ кардан мумкин мебошад. вақте ки субҳ дамида истода буд, ҷаноби Морган аз ҷои худ бархост ва китфонашро боло бардошта монд. фақат як масъалаи дида набаромада монда буду халос. ин ҳам бошад. вай аз Шваб пурсид ки оё чӣ фикр доред? оё шумо Эндрю Карнегиро барои фурӯхтани ширкаташ розӣ кунонда метавонед? пурсид Морган. ман ҳаракат мекунам, гуфт Шваб. агар шумо вайро розӣ карда тавонед,
من با دیگر کارها به همش کفالت میدیم. گفت مورگان. گفتند و اکنون باید عمل کنم. آیا کارنگی با این معاملات راضی میشده باشد و کدام مبلغ را پیشنهاد میکرده باشد؟ جناب شواب 320 میلیون دلار را در نظر داشت. وای به عوض این مبلغ سهمیه گرفتنی باشد یا که پول نقد گرفتنی است. ولی حاضر هیچ کس اینقدر پول نقدی زیادی را جمع کرده نمیتواند. در یکی از روزهای خنک ماه ینور در میدانچه گلف بازی وست چستر برای بازی کردن اندرو کارنگی و چارلز شواب واخوردند. ولی تا به خانه گرم و با شکوه جناب کارنگی آمدنشان درباره کار و بارشان سخنی نکردند. در همان خانه گرم و براحت وقتی که کارنگی گرم شده جناب شواب را به همین استاکاری ماهرانش و با باوریناک همان طوری که 80 نفر میلیونرهای نیویورک را تسخیر کرده بود به جناب کارنگی عاید بایگری کلان و گوشنشینی، همچنین عاید در باره آینده به نفقه برآمدن و خانه گرداندن همه طلب و درخواستها و در دوره پیرانسالی یا دلپرکننده شدنش را گفته گذاشت. جناب اندرو کارنگی تسلیم شده به شواب روزگی داد و به ورقه رقمی را نوشت و به شواب دراز کرد و گفت خب من به کدام مبلغ ما میفروشیم؟ این رقم 400 میلیون دلار بود. یعنی این قریب برابر همان مبلغی که شواب به جناب مورگان گفته بود. 80 میلیون دلار که از نقشه کشیده این آنها کمتر بود. از حساب طی 2 سال آخر بالا رفتن نرخ انواع غیر معقول حساب کرده شده بود. بعدتر در صحن کشتی پیرمرد کارنگی افسوس خورده به مورگان گفت که وای باید 100 میلیون دلار زیادتر پرسیدنش لازم بود. جناب مورگان خیلی خوشنودانه جواب داد که اگر شما میپرسیدید البته شما آن را میگرفتید. از این داد و گرفت ها یک غوغای کلان برخواسته بود. روزنامه‌نگاران بریتانیای کبیر خبر داده بود که تمامی صاحبکاران از پیداشوی چنین کورپوراسیون یعنی ترست کلان و مقتدر در ساحه استحصال و کارکرد و فروش پولاد به وهم افتاده بودند. پرزیدنت یونیورسیته ییل جناب خادلی باشد گفت که در دوام 25 سال آخر در مملکت شاه نو پیدا خواهد شد. در بیرژه پولی مالی باشد جناب کین معلوم و مشهور نیست که وی به مبلغ 600 میلیون دلار سهمیه ها را به بیرژه برآورده صاحب درآمدهای زیادی گردید. همچنین جنابان گیتس و جناب گری نیز بی‌نصیبه نماندند. جناب چارلز شواب 38 ساله پرزیدنت کورپوراسیون نوی تشکیل یافته گردید و تا سال 1930 به آن راهبری کرد. ثروت از فکر و اندیشه کردن زیاد می شود. انا همین تاریخ به ما خیلی خوب نشان می دهد که چطور خواهش را به عمل به حقیقت گردانده می شود. تشکیل نمودن کارخانه عظیم در شعور و ذهن عقل و ادراک یک شخص پیدا شده بود. نقشه تامینات مالیوی که با مدد دیگر کارخانه های پولاد استحصال کننده هم اینچنین در شعور ذهن همان شخص پخته رسیده بود. ایمان آوردن باوری کلان وی به موفقیت، خواهش خیلی زیادی عملی کنانی و اینچنین مردانگی تا باوری و از پی مقصد روی انا اون چیزهای اساسیه که برای تشکیل یافتن کارخانه عظیم یونایتد استیتس استیل اساس گردیدند. تحلیل همه طرفه نشان داد که در زیر تصرف این کارخانه عظیم از حساب تجهیزات مالکیت اموالی غیر منقول 600 میلیون دلار را تشکیل داده است. اگر انیق‌تر کرده بیان کنیم همین یک نظری که نیواب با ایمان و باوری به مورگان و دیگران به مبلغ 600 میلیون دلار دارایی را صاحب گردید. فقط برای یک نظریه این مبلغ بد نیست. کارخانه عظیم یونایتد استیتس استیل در آینده خیلی نزدیک اثبات نمود
که آن میلیون هایی که جناب شواب نظریه‌اش را فروخته است بیهوده نبوده است، زیرا این کارخانه عظیم و خیلی بویترینی روی عالم گردید. وی به هزاران شخصان کاری دائمی داده بازارهای نو و نو را از خود میکرد و روز از روز پیش رفت و مقتدر و پرقدرت میشد. ثروت همه وقت از فکر و اندیشه ها پیدا می شود. اگر در شعور شخص در ذهنش همین اندیشه و لایه ها پیدا شوند، پس ثروت در همان حالتی که شعور ذهن آن را استفاده می کند محدود می ماند. ایمان باشد همین این محدودیت ها را سست و برطرف می کند. محض انا همین چیز را در همه مسئله های زندگیتان از خاطر نبرارید. اندیشه ها برای خاطره، برای موفق و باورار شدن ایمان آوردن شرط و ضرور است. ایمان را همیشه با خود گرفتن و مستحکم نمودن شرطی ضروری می باشد. خود تلقین کنی به شعور و ذهن خود همه اندیشه های ضروری را تلقین نمودن ضرور است. برای این کار البته از همان 5 دوره که با قوه‌های داخلی و اندیشه هایمان به ما تابع می‌گردند استفاده نمودن لازم است. اکنون شما خیلی خوب می‌دانید که به نظر چنان می‌رسید که یگان مسئله حل نشده می‌ماند، ولی اگر فکر و اندیشه ها با غلبه خواهش داشته باشد، مایل باشد، پس البته نتیجه آخرین خوشبختی و موفقیت به دست بیاید. در مثال‌های تاریخی ابراهام لینکلن و مهاتما گاندی خیلی انیق و برعلا این را اثبات کرده میتوانند، زیرا آنها با فکر و اندیشه های جالب میلیون ها نفر را از پی خود برده توانستند. باز یک نکته اساسی آن است که پیش از آن که چیزی را صاحب شدن خواهی، باید اولا چیزی را دادنت لازم است. وقتی که ثروتمندان این قاعده را از خود کردند که ها بعضیشان از بحر تجارت بی‌فریب و نیرنگدار برآمدند. صاحبکاران موفق و باورار با جمعیت برای جمعیت و کار کردن سر کردند، زیرا تا امروز این راهی درستی صاحبکاری می باشد. هم فقیری و هم ثروتمندی این زادگان ایمان می باشند. باب 4 قدم 3 به سوی ثروتمندی. خود تلقین کنی. قهر ذهن خود و شعور خود را مجبور نمایید تا برای شما کار کنند و میبینید که شما خیلی نتیجه های بلندی را صاحب میگردید. شما با احساس های لازمی و شعور خود یاری رسانید. خود تلقین کنی را با واسطه احساس ها به کار برده استفاده برده می شود. با یاری خود تلقین کردن فکر و اندیشه های با ذهن و شعور جای گرفته به آن تاثیر می رسانند. طبیعت انسان را همین طور آفریده است که وی با یاری قوه های احساسی پنجگانه می تواند ذهن و شعور خود را اداره کند. این معنای آن را ندارد که باید همه وقت همین طور شدن گیرد، همین طور باشد. اگر انیقتر گفته گذاریم، حقیقتا این را خیلی بسیاری ها عیناً استفاده نمی برند، زیرا اینکه در فقیری زندگی دارند. شما همان تشبیه را که به تخمی ها کرده بودیم به خاطر آرید که اگر در زمین تخمی درست کاشته نشود و به حال خود پرتافته مانده شود، به آن نگاهبین کرده نشود، پس در آن زمین از تخم علف های بیگانه علف ها می روند. خود تلقین کنی این مرکزی نظارت کنی می باشد که با واسطه آن شخص فکر و اندیشه های ضروری را کشت کرده می تواند. صدای جرنگاس متال ها. شما اقدام آخرین 6 را به خاطر آوردید که در قسم خواهش ها گفته گذاشته بودیم. شما را ضرور است که 2 مرتبه در دوام یک روز باید خواهش خطی خود را اوید آنکه شما پولدار و موفق و ثروتمند شدنید
با آوازی بلند خوانید و باید حقیقتا تصور کنید که آن را صاحب شده ایستادید. از روی این نشانداد عمل کرده شما خواهشتان را به شعور و به ذهنتان پیوست میکنید. شما بارها تکرار کرده ایستاده در فکر و اندیشهتان باید ذهنتان و شعورتان را باور کنید که به مبلغ خواهشی داشتهتان البته صاحب میگردید. پیش از آن که دوام دهید اول باید قسم خواهش را از نو خوانده برآیید. مخصوصا به آن 4 پیشنهادات اعتبار دهید که در قسم بنقشه‌گیری گفته شده بود. این دو گروه را مقایسه کرده ایستاده شما میبینید که هر دو این گروه ها هم به عامل خود تلقین کنی اساس یافتند. ولی اکنون شما باید در خاطر دارید که فقط با آواز بلند تکرار نمودن خواهشی که در احساسات تجسم نیافته باشد نتیجه به دست نمیآورد، زیرا شعور و ذهن شما برابر اساساً فکر و اندیشه های شما را میگیرد. تکرار این مادر دانش است. محض همین عامل تکرار کنی قریب که در همه قسم ها پیشنهاد کرده می شود، زیرا درست نفهمیدن سبب اساسی نابرابری در وقت تجربه خود تلقین کنی می باشد. سخنهای عادی که به احساسات اساسناک کرده نشدن به شعور و ذهن ما تأثیر رسانده نمی توانند. عیناً همین طور شما هم نتیجه درست به دست نمی آورید اگر که به شعور و ذهن خود در آمده نتوانید. یعنی با ایمان و با باوری باید به شعور ذهن خود در آمده دخل کرده توانید. اصلاها ناامید نشوید. اگر مبادا در اول احساسات خود را نظارت نموده به یگان سمت لازمی روانه کرده نتوانید. شما از زیاد تأثیر رسانی های به ذهن و شعور خود البته نتیجه دلخواه را صاحب میگردید. ذهن و شعور را فریب دادن نشاید. شما باید دائما و از صمیمی از روی همه آن عامل های گفته شده عمل نمایید. شما و فقط خود شما میتوانید که قرار کنید که برای اجرای این مقصدتان آیا همین قدر زحمت کشیدنتان لازم است. به خود تصور نمایید که شما پولدار شده ایستادید. برای آنکه دستور عملی در قسم پیش گفته گذشته را درست اجرا کنید شما را لازم است که باید دقت خود را به یک جای جمع نمودن را آموزید. 6 عامل را به خاطر آورید. یکمش به خود مقدار پولی را که به دست آوردن میخواهید تصور کنید. چطور کردن ممکن است؟ چشمانتان را پوشید و در فکر و اندیشهتان فقط همان سوم همان مبلغ را آوردنتان شرط تا آن دمی که در پیش نظرتان این مبلغ پیدا گشتنش. همین مشق و تمرین را اقلاً در یک روز 1 مرتبه اجرا کنید و بعدتر با پیشنهاد ما عاید باوری و عاید ایمان آوردن گذارید. به ضروری و مهم بودن باوری و ایمان بها دادن خیلی دشوار است. ذهن و شعور ما آن وقت فرمانها را اجرا میکنند که اگر آنها با باوری و با ایمان پرره اساسناک گردانده شده باشند. برای همین ذهن و شعور خود را همین خیلی تلقین کنید، مجبور کنید که آنها باید برای شما همین مقدار مبلغ را ضروری داشتنتان را ضرور بودنش را باور کنند و بعد این آنها برای چطور به دست آوردن این مبلغ به شما لایحه های عملی و دستور عمل را باید پیشنهاد کنند. مجبور کنید تا که آنها به شما باور کنند، زیرا خود شما الکی باوری دارید که فکری بد نه. شما ذهن و شعور خود را روح بلند و دستگیری کنید و میبینید که وی به چه کارها قادر است. تشبث و روح بلندی شما را به پیش میبرد. در اول حقیقتا شما نقشه انیقی به دست آوری مبلغ را که در خواهشتان جای دارد ندارید. شما عاید مبلغ هایتان فکر کنید که
و باید که در حالت همیشه تیار آماده باشید. فکر لازمه همچون شرارچه یک باره همچنین روح بلندانه به سر می آید. نفستان را راست کنید و در حال به عمل کردن سر کنید. وقتی که پیشنهاد چهارم را، این یعنی نقشه انیق اجرا کنی خواهش‌هایتان و از پی اجرای آن شوید. شما اجرا میکنید از برای خدا که شما به عقل سالم خودتان باور نکنید، زیرا ممکن است که وی تنبل باشد و در حالت پره به وی باور کردن شما را ناامید کرده ماندنش ممکن است. وقتی که شما با چشمان پوشیده به خود مبلغ خواسته‌تان را دیدنی هستید، پس یک باره همین مبلغ را برای چی و به کجا، یعنی به ساحه خدمت رسانی و یا اینکه برای تجارت صرف نمودنتان را وقتی که به دست آوردید به کجا روانه کردن را نیز البته پیش نظر آورید. زیر شعور به کار سر میکند. اکنون وقتی آن رسیده است که ما از روی خلاصه متدی خود تلقین کنی برای اجرای 6 عامل در قسم پیش آورده شده را جنبست می نماییم. یکم، شما به یگان جای آرام و خلوت روید. بهترینش کت خواب خودتان، چشمانتان را پوشید و با آواز بلند عریضه خود را، خواهش خود را، با خواهش‌هایتان را و مقصدهایتان را گفتن گیرید. اگر شما خواهید که $50,000 تا یکم ینوری دوام 5 سال جمع کردنی باشید و این مبلغ را به تجارت صرف کردنی باشید، پس عریضه شما تخمینا باید چنین باشد: و یکم ینوری سال 2000 باید در اختیار خود $50,000 داشته باشم که آینده قسط باید در مالکیت من آنها گردند. این مبلغ ها را من صاحب گشته من به ثمرانگی زیاد، همه طرفه و با صفت بلند تجارت خواهم کرد. شما چرا تجارت کردنید و یا به کدام خدمت رسانی مبلغ گذاری کردنتان را هم نویسید. من ایمانی کامل دارم و باوری دارم که به این مبلغی خواهش داشتم صاحب میشوم و به اختیار خودم آنها را صرف خواهم کرد. ایمان و باوری من چنان مستحکم است که من در پیش نظرم آنها را دیده ایستادم. من دستانم را به آنها میرسانم. آنها مرا انتظارند. آنها میخواهند که این تحفه را برای کار آینده خود مبلغ گذاری کنم. به من نقشه گرفتنی پولهایم ضرور است و وقتی که این نقشه را به دست میگیرم در حال از پی آن خواهم شد. دوم، این نقشه، این برنامه را هر صبح و هر شام تکرار کردن گیرید تا دمی که به نظرتان همون مبلغ که خواهش کردهتان پیدا نشود. سوم، این ورق عریضه نوشتهتان را به جای نمایان جای دید تا که در وقتهای اجرای نقشه و برنامهتان در پیش چشم شما باشد. از خاطر نبرید که فقط خود تلقین کنی به شما عاید اداره کنی شعور و ذهنتان یاری میرساند. از خاطر نبرید که ذهن نیمهوشیار زیر شعور فقط آن فرمانهای را اجرا میکند که آنها از تحت دل با تمام هستی داده شده باشند. ایمان آوردن این از همه احساسات پرقدرت و توانا و ثمره آورنده می باشد. برای همین هم شما پیشنهادهایی که در قسم ایمان آورده شده را به حساب گرفتنتان ضرور می باشد. به نظر اول این پیشنهادها غیر واقعی می نمایند، ولی از این شما پریشان نشوید. از روی این پیشنهادهای راهنما عمل کنید و وقتی میآید که برای شما دنیای خواهشتان، دنیای ثروت و توانایی گشوده خواهد گشت و بخت به شما البته خنده میکند. برای چی؟ ما صاحبان تقدیر خودمانیم. شبهه کردن، ناباوری این به آدمان خاص می باشد.
مخصوصا با نظریه های نو تازه. ولی اگر شما از روی این دستور عمل های این کتاب عمل کنید، پس شبهه های شما برطرف خواهد شد و به جای آن باوری به آینده و آن را ایمان اشغال خواهند کرد. فیلسوفان بیشمار قائل اینکه انسان صاحب تقدیر خودش است را میگفتند، ولی بسیاری آنها این را شرح داده نمیتوانستند. در این فصل کتاب به این جواب داده می شود: انسان میتواند به محیط اطرافش و خودش صاحبی کند، خوجینی کند، زیرا که وی قوه قدرت و تاثیررسانی به ذهن و شعور خود را دارد. پروسسی به مبلغ مبادلگردی خواهش به اشتراک خود تلقین کنی به عمل نمی آید. پیشنهادهای دستور عمل که در کتاب نشان داده شدند قبول کنید و همچنین عامل‌های تاثیررسانی را به زیر شعور نشان داده شده است. شما باید در خاطر دارید که چطور رول کلان را در همین حرکت و غیرت شما عاید به دست آوردن مبلغ همین زیر شعور می‌باشد. بعدی خوانده به آخر رساندن این کتاب شما به همین قسم و باب برگشته آن را با آواز هر شب خواندن گیرید تا آن دمی که به شما خودباوری حاصل کردنتان شما به آن که با راه خود تلقین کنی شما خواهشتان را به عمل تطبیق می‌نمایید. در وقت خوانده ایستادنتان به زیر جمله هایی که به شما تأثیرات عمیق بخشیدن خط کشید. اندیشه ها برای خاطره. هر یک انسان صاحب حسیات احساسات ششم می باشد، ولی برای نظارت زیر شعور همین 5 حسیات ها کفایه می باشد. اگر شعور و ذهن شما در اطاعت شما باشند، پس پیشروی و موفق و با براری ها نصیب شما می گردد. شما در نظرتان مبلغ های خواسته‌تان را می بینید و آنها دست می رسانید و این مبلغ ها از دیگر طرف به شما نصیب می گردد. مقصد خود را مقدار مبلغ های خواسته‌تان را به رقم نشان دهید. بگذارید این رقم کلان باشد. همچنین گذاشتن مهلت را از خاطر نبرید. عقل و ذهن شما نقشه را کشیده آماده کرده است. پس به عمل کنی سر کنید. روح بلندی قدر و قیمتی بلند دارد و کار را قفا پرتافتن را نمیپسندد. اگر شما وقتی مساعده را انتظار شوید ممکن است ناامید شوید. 3 مشق خیلی عادی شما را خوجین خود تلقین کنی میکند. از روی دستور عمل عمیق عمل کنید و خوجین تقدیر خود گردید. از هر یک حمله های شده شما منفعت بردارید. باب 5، قدم 4 به سوی ثروتمندی. دانش های مخصوص. دانش آموزی این از طرف شما ساختن شخصیت خود شماست. هر یک انسان دانش های به خود لازمه را یافته می آموزد. 2 نمود دانش موجود است: دانش های عمومی و دانش های مخصوص یعنی تخصصی. دانش های عمومی هرچند که خیلی چقر و همه طرفه باشند هم، ولی برای ثروتمند شوی و ثروت جمع کنی درست یاری نمیرسانند. حتی دانشگاه های کلانترین هم دانش های پره پیشرفته جمعیت را می آموزانند و خلاص. ولی اکثریت استادان و پروفسوران این دانشگاه ها هم به قطار ثروتمندان بزرگ روی عالم نمی درند. همه آنها برای آموزاندن فنهای مخصوص مشغولند. دانش هیچ وقت عامل اساسی ثروت جمع کنی نمی گردد تا آن دمی که از روی نقشه عمیق و معین شده که برای ثروتمند شوی کار برده نشود. انا همین چیزی اساسی را عادی را بسیارها درست قبول نمی کنند. باعث سرگرنگی آنها می باشد و
миллионҳо шахсон боварӣ доранд, ки дониш ин қувва аст. Ин тавр нест. дониш ин қувваи эҳтимолист. дониш ҳамон вақт қувваи қудрати амалкунанда ҳамон вақт мегардад, ки агар аз рӯи нақшаи аниқ кор карда шуда ба натиҷаи охирин равона карда шуда бошад. ана ҳамин ҷои камомат, махсусан дар вақти ба донишҷӯён оиди истифодабарии донишҳои гирифтаашонро сарф кардан баръало маълум шуда меистад. бисёр шахсон барғалат хатогиҳо мекунанд, ки гӯё Генри Форд шахси саводнок набудааст, зеро вай хеле кам мактаб хондааст. ҳамин тавр фикр мекардагӣ шахсон тамоман маъною мазмуни омӯхтанро дуруст фаҳмида наметавонанд. мафҳуми дониш ин ба даст овардани ҳамаи он имконияту маҳоратҳое ба шахс зарурӣ мебошад. инсони донишгирифта он шахс нест, ки фақат илмҳои умумӣ ва махсусро хонда бошад. шахси донишомӯхтаю донишманд он шахс аст, ки қувваи зеҳну шууру ақлу хиради худро дуруст кор фармуда аз пайи мақсади худ рафта ба мақсадаш мерасад ва ҳуқуқи дигаронро аслоҳо поймол намекунад. манфиатҳои рӯҳи фақирона. дар давраи ҷанги якуми ҷаҳон як маҷаллаи Чикаго дар саҳифаҳои аввалинаш Генри Фордро шахси ҷоҳилу бесаводе номида буд. ҷаноби Генри Форд аз болои маҷалла ба додгоҳ барои тӯҳмати кардааш муроҷиат карданд. дар додгоҳ бошад, адвокатони маҷалла бо ҳар роҳ саволҳои зиёде дода мехостанд, ки бесаводии ҷаноби Генри Фордро тасдиқ намоянд. онҳо боварӣ доштанд, ки ҷаноби Форд фақат ба соҳаи автомобилсозӣ таъссулот дораду халос. ҳатто чунин саволҳо ҳам дода мешуданд. Арнольд Бенедикт кист? аз тарафи Британия ба Америка барои пахш намудани шӯриши соли 1776 чанд ҳазор нафар сарбоз фиристода шуда буд. ба ин савол ҷаноби Генри Форд чунин ҷавоб дод, ки ман аниқ гуфта наметавонам, ки чанд нафар сарбоз ба ҷанг гуселонда шуда бошад, вале ба шунидам, ки аз онҳое, ки ба ҷанг гусел карда буданд, хеле қисми камашон ба хонаашон баргаштанд. дар охир, ки каме хастаю монда шалпар шуда буд, ба як саволи ахмақона тамоми ҷуссаашро ба пеш бурда бо ангуштонаш адвокатро нишон дода гуфт: агар ки ман ба ин саволҳои ахмақона ҷавобгуфтанӣ шавам, пас ман дар ҳуҷраи кориам тугмачаҳои лозимӣ дорам ва тугмачаи лозимиро пахш намуданам кифоя аст, ки то ки мутахассисони ман ба ҳама саволҳо ҷавоби лозимаро пурра оиди ҳама масъалаҳо дода метавонам. ҳамин тавр шумо лутфан ба ман гӯед, ки барои чӣ ман бояд, ки каллаи худро, сари худро ба ҳар хел чизҳои нолозимаю нодаркорӣ пур кунам, зеро ман кормандоне дорам, ки ҳамаи ин чизи лозимаро сари вақт ба ман таъмин мегардонанд. дар ана ҳамин ҷавоб ҳам ҳақиқате буд ва адвокатро мот кард. ҳамон шахсоне, ки дар он мурофиа иштирок медоштанд, хулосаи хеле аниқеро мебаровад, ки дар пеши онҳо шахси бесаводу ҷоҳил наистодааст, балки шахсе истодааст, ки донишу таҷрибаи калон дошта донишманд мебошад. бояд розӣ шуд, ки он ки ҳар шахсе, ки ба кадом роҳе ки набошад, донишҳои ба худ заруриро аз худ мекунад ва роҳи ин донишҳоро ба амал татбиқкуниро медонад, албатта донишманд мебошад. ба ёрии кормандон ва мутахассисон хеле ботаҷриба ҷаноби Генри Форд яке аз шахсони сарватмандтарини Америка ва ҷаҳон гардид. зеро шарт нест, ки ин донишҳо дар мағзи сари
وای جای گرفته باشند. آنها را با دیگران هم استفاده برده میتوانید. دانشمند شوی این خیلی آسان است. پیش از آنکه شما آیدی مهارت و امکانات خودتان باوری حاصل نمایید، برای خواهش‌هایتان را به مبلغ تبدیل نمودن لازم است که شما باید از دانش‌های مخصوص آید راه پیش گرفته‌تان صاحب شدنتان لازم است. شما ممکن است که به گرفتن دانش‌های مخصوص احتیاج دارید و یا شما قابلیت از خودکنی این دانش‌ها را ندارید. پس باید که شما از دانشمندان این دانش‌ها را آموزید. ثروت زیاد جمع کردن قوه توانایی زیاد را طلب می‌کند و همین چیز با برابر این به دانش مکمل و مخصوص وابستگی کلانی دارد. اما شرط نیست که این دانش در اندیشه شخصی که ثروتمند شدنی است موجود باشد. این گفته ها شخصیانی را که میخواهند ثروتمند شوند ولی دانش‌های کذایی ندارند البته روح بلند و امیدوار میگرداند. بسیار وقتها آدمان از آن که دانشی درست ندارند عذاب میکشند، ولی شخصی که تشکیلاتچی ماهر میباشد و میتواند از حساب متخصصان و کارمندان ضروری تجربه کلان داشته استفاده برده به پیش به سوی مقصدش رفتن میگیرد. توماس ادیسون در مکتب همگی 3 ماه تحصیل کرده است ولی وی بیسواد نبود و هم در فقیری جان نداده است. هنری فورد باشد همگی تا صنف 6 تحصیل کرده است و خلاص، ولی همه معاملات های مالیویش را درست و در جایش به ترتیب بودند. دانش های مخصوص به قطاری از همه بسیارترین دانش ها می باشند و خیلی هم ارزان بها می باشند. اگر باور نکنید پس به سندی معاش آموزگاران دانشگاه ها را از نظر گذرانید. پیش از همه شما قرار درستی قرار قطعی برایید که به شما کدام دانشگاه مخصوصی ضرور است و برای چی. اگر خواهش‌هایتان جدی باشد و برای آینده ضرور باشد پس به شما برای به مقصد رسیدنتان همین راه درست می باشد. بعد این از سرچشمه های دلپوری که برای این دانش ها را صاحب شدن و در عمل استفاده کردن استفاده برید که اساسی ترین اینها می باشند. یکم معلومات داشته شما و تجربه حیاتی خود شما. دوم دانش و تجربه که از حساب دیگران در وقتهای یکجای کار کردن آموخته گرفته باشید. سوم کالج ها و دانشگاه ها. چهارم کتاب و کتابخانه ها که در معلومات تاریخی دانش های زمانه گرد آورده شده باشند. پنجم کورس های آموزشی مخصوص، این یعنی مکتب های شبانه، غایبانه و آموزش در خانه می باشد. دانش خود از خود ارزش ندارد، ولی اگر که این دانش های گرفته به سیستم معین در آورده شده برای اجرای مقصد را استفاده برده شود، آنگاه و قدر و قیمت خیلی بلند پیدا می کند. انا برای همین نقشه انیق عمل کنی کارها را تشکیل دادن ضرور است. اگر شما خواهش گرفتن معلومات علاوه‌ای داشته باشید، اول معین کنید که به شما این چی ضرورت دارد و بعد این را فهمیدنتان لازم است که در کجا این کار را کردن می شود. همین را انیق کنید. شخصان موفق و باقرار اصلاها در همه کار هم البته از آموختن و ادبیات و خبر و نویگری ها که به کار آنها خواه تجارتی و خواه اختصاصشان دخل دارد دست نمی کشند و از پی آموختن و شناس شدن می باشند. برعکس همه خطاگی کلان آنها که به نظرشان از آن عبارت است که آنها گویا همه دانش‌های لازمه در آینده ضروری را از مکتب‌ها گرفته شدند. در اصل باشد سیستم آموزشی فقط به شما راه نشان می‌دهد و خلاص
که با این راه شخص دانش‌های ضروری را به دست آورده می‌تواند. طلبات زمانه این مخصوص گردانی میباشد. این حقیقت است که در صحیفه مجله تاریخ آن را تصدیق میکند و آن را دیرکتور سابق دانشگاه کلمبیا رابرت مور خیلی عاقلانه گفته است. متخصصان ضرورند بین نامزدها به خدمت شرکت‌ها ختم کنندگان مکتب‌های مخصوص تجارتی که تجربه کار با حسابات‌ها و آماری را دارند، مهندسان ساحه‌های گوناگون، خبرنگاران، ارکیتکتوران، لایحه‌کشان، کیمیاگران، پیشتفان لیدرها، مکتب بچگان بالایاقت خداداده و همچنین شخصان بالایاقت فعال و تشکیلاتچی تشبسکار پرقدرت افضلیت خیلی کلان دارند. همچنین در این بین دانشجویانی که خیلی فعالانه در کارهای دانشگاه و خوابگاه اشتراک میکنند و همچنین کارهایی که علاوگی و ماهرانه به جا میارند نیز افضلیت کلان دارند. بعضا به همین خیل خط کنندگان بالایاقت از چند جای تکلیفنامه برای به کار آمدن پیشنهاد کرده می شود. برای به خط کنندگان بالایاقت خداداده بعضا تا 6 جای درخواست ها می کنند. رهبران یکی از شرکت های کلانترین به جناب مور چنین درخواست کرده بود: ما در جستجوی شخصانی که در استحصالات کار و آن را اداره کرده توانند. برای همین هم ما به خلق و اطوار، شخصیت و فهم و فراستی به کار رونده مخصوصا اعتبار جدی میدیم. تجربه گیری در دوره دانش آموزی دانشجویان را و تجربه آموزی و اداره های مأموری، فروشگاه ها و استحصالات در دوره استراحت تابستانه روانه کرده ایستاده. جناب مور باوری داشت که بعد 2-3 سال خوانش در کالج و دانشگاه ها هر یک دانشجو کسب خود را، ساحه خود را درست باید انتخاب نماید. ولی اگر این دانشجو خیلی هم سست و غیر فعال باشد، کلوندگی ظاهر کند، باید که از دوام دادن تحصیل را قطع کند. کالج و دانشگاه ها باید که برای به مهارت و کاردانی در ساحه های انتخاب نموده دانشجویان راهنمایی کنند، راه نشاندهی کنند. می گفت وی که مسئولیت این کار به دوش آنها است، یعنی به دوش مؤسسه های تعلیمی می باشد. یکی از منبع های اساسی دانش آموزی دلپرانه، خلای و به همه دسترس صاحبی این مکتب های شبانه، غایبانه و فاصلوی می باشد که در بسیار شهرهای کلان موجودند. اساساً در تمام حدود امریکا آموزش های غایبانه و فاصلوی خیلی خوب و زیاد تشکیل کرده شدند. برتری این دانش آموزی در خانه آن است که شخص وقتی که به خود مساعد هست همان وقت را انتخاب میکند. بغیر از این باز یک برتری در آن است که با آموزش اساسی، آموزش علاوگی همراه کرده می شود که آن خیلی ضروری و بی‌بها می باشد و با برابر این فرقی ندارد که شما در کجا استقامت دارید. خود نظارت کنی. اگر در زندگی یگان چیز بی مهنت و بی حرکت، بی فکر و بی خیال یا که تماما به یک پول پوچ به دست آمده باشد، پس و قدر و قیمتی ندارد، همچنین باوری بخش نیست. ممکن که برای همین هم ما از مکتب های عمومی خیلی برداشت کمی میکنیم، ولی آخر اینجا امکانیت خوبی است. خود نظارت کنی که انسان از خود میکند، یعنی از روی برنامه و نقشه معین مخصوصی را آموخته و امکانیت های در دوره آموزشی پیشینی رایگان را برقرار میکند. ما به شما مکتب های غایبانه فاصلوی تجارتی را پیشنهاد میکنیم. مبلغ خوانش خیلی کم میباشد. از همین سبب هم مبلغ را به تیزی باید سپاریدن شرط است. ولی دانشجو که پول با عرق جبین رویانده خود را برای خوانش میدهد، پس وی مجبور است که خواندن را دوام دادنش لازم است. من هم از روی تجربه خودم یاد گرفته 25 سال قبل من این یک اعلانی را خوانده به کورس های غایبانه
غایبانه نامنویس شده بودم و از 10 وظیفه 8 را اجرا نمودم، ولی بدتر این به دلم زد و من از بحر این کار برآمدم. ولی مکتب باشد به من آگاهینامه برای مبلغی خوندن را پرداخت نمودن گسیل کردن گرفت. خواه من خوندن را دوام دهم یا اینکه آن را ترک کرده باشم هم مبلغ را باید سپردنم شرط بود. آنگاه من از بالای خودم غلبه کرده خوندن را به آخر رساندم. خواندن و آموختن هیچگاه دیر نمی شود. در امریکا طرز آموزاندن در مکتب ها بیپول یکی از بهترین ها در روی عالم می باشد. من و شمایان خصلت های عجایب انسان ها همه مکتب های طرز خوانششان پولی را بالاتر می دانند. مکتب های عمومی امریکا و کتابخانه های رایگان را آدمان قدر نمی کنند، زیرا آنها بیپول یعنی رایگان می باشند. یکی از سبب های اساسی آن است که بعد ختم مکتب قسم زیادی شخصان که حتی به کار می روند باید آموختن را دوام دهند. این باز یکی از سبب های آن است که صاحبکاران شخصانی را که در کورس های غایبانه تحصیل می کنند می پسندند، زیرا آنها الکی صاحب تجربه می باشند و بعضی صفت های ضروری را الکی دارند. یک طرف بسیار هم کمبودی یا اینکه سستی انسان ها هست که آن در هیچ جای داروی طبابتی برای آن یافته نمی شود. این هم باشد نداشتن روح شهرت طلبی یا عزت طلبی، انیقترش این ندانستن قدر و قیمت خود می باشد. مخصوصا شخصانی که با معاش زندگانی پیش می برند و همچنین وقتی خالگی خود را برای آموزش غایبانه صرف می کنند در قرار خیلی کم میستند و بین آنها از حساب فعال شویشان بالا رفتن میگیرند. همه مانعه ها را برطرف کرده راه خود را دوام میدهند. استیوارت استین وایر اول به کسب مهندسی ساختمانچیگی خوانده با همین راه پیش رفت تا آن دمی که در کار او مانعه های زیادی پیش نآمدند. آنگاه وی همه امکانیت های خودش را بها داده به دانشگاه برگشته از نو به خواندن به ساحه حقوق آغاز کرد. همه امتحان ها را سپرده و یک تشکیلات فایده آور ادوکاتی را برای حمایه حقوق شرکت ها تشکیل نمود. وی مانند بعضی ها که من باید عائله‌ام را خورانم و پوشانم یا اینکه من اکنون برای خواندن پیر شدم نگفت و همان وقتی که به خواندن در دویمباره سر کرد سین وی الکی از 40 گذشته بود. غیر از این وی همان فنهای را که طی 4 سال باید آموختنش لازم بود در 2 سال پرره خوانده و آخر میرساند. محاسبات در بالای چرخها مثال انیقی را دیده میبریم. فروشنده دکان خوراکواری یکی از روزها بیکارچی شده ماند. وی کمی تجربه محاسبی داشت، در حال کورس های مخصوصی کارگزاری را آموخت و به قاعده های نوی محاسبی را از خود نموده خود را به تجارت زد. وی الکی تجربه خوبه در دکان های خوراکواری را داشت و به نزد زیاده از 100 نفر صاحبان دکانچه های خرد و میده رفته و صاحبان آنها عاید بردن حساب و کتابشان با نرخ ارزان شرطنامه بست. این کاربری ثمره خیلی کلان آورد و این شخص اکنون به خود یک ماشین سبکروی پشت را به کار گرفت. کارش رواج و رونق زیاد گرفته به پیش رفت و حالا وی حاضر صاحب یک پارک اتومبیلی کلان می باشد که در آن همه کارمندان و هم مصلحتچیان یاردمچیان یک جایه با مقدار زیادی دکانچه های خرد و میانه خدمت می رسوند. خود همین سال خود این شخص هم قریب 10 برابر زیادتر نسبتی در دکان کار کردنش انداز سپارید. پس حساب کنید که وی چقدر درآمد زیادی به دست آورده است. انا همین است خیلی تجارتی باقرار و موفق که دانش‌های مخصوص یک جایه با خواهش و عمل کردن می باشد. همه این کار و بار البته از یک فکر و اندیشه درست سر شده بود. من البته این اندیشه عمل را و این تجربه را به چندین کس
пешниҳод намудам. боре ман ба як тоҷири яклуқфурӯш суҳбате доштам. ба маслиҳатҳои ман дода оиди ҳалли мушкилотҳояш дарҳол ҷавоб гардонд, ки ин фикру пешниҳоди шумо хеле олиҷаноб аст, вале ман аз ин чӣ тавр пул кор карданро намедонам, наметавонам. агар каме дигархелтар карда гӯем, вай имконият аз он дошт, ки аз роҳи ҳалли ин баромада наметавонад, зеро аз муҳосибот маълумоти дурусте надорад ва фаҳмише надошт. ҳамин тавр боз як масъала пайдо мешавад. бо ёрии як коргузор зани ҷавон ҳамин ҳуҷҷатҳои дастурамалҳои заруриро ба як китобе гирд оварда шуда роҳи афзалиятноки муҳосиботи рӯи чархҳо, яъне дар автомошинаро нишон дода шудааст. хеле боэҳтиёту фаҳмо дар ин китоб барои дигарон маслиҳатчии хубе мегардад. ҳамин китоб аллакай ба чандин ҳазорҳо шахсҳо маслиҳатчӣ, ёрдамрасон ва роҳнишондаҳанда раҳнамо гардид. вай оиди ҳамин намуди тиҷорат хеле баҳарорат сухан род ва ба худ муштариҳои зиёде пайдо намуд. боигарӣ аз рӯи нусхабардорӣ. ҳазорҳо нафарони дар мамлакати мо ҳастанд, ки барои мутахассисоне, ки ба онҳо як дастурамалиро оиди чӣ тавр хизматрасониҳои шахсиро ба фурӯш гузоштан лозимиро эҳтиёҷ доранд. ин фикру андешае, ки дар поён баён карда мешавад, аз зарурат, ки дар як вақти ҳодисаи ғайри чашмдошт пайдо шуда буд, вале инро ҳама истифода карда метавонанд. як зане муаллифи ҳамин фикру андеша, ҳамин назария хеле ҳам таъссуроти чуқурро дошт. вай дида тавонист, ки чӣ тавр навзоде метавонад калон шуда соҳиби ихтисоси идоракунии хизматрасонии ҳазорҳо одамон, ки дар ин хел роҳбарӣ муҳтоҷанд, соҳиб гардад, ду хизмат кунад. ман инҷо аз муваффақияти ин зан гуфта мегузорам, зеро ин зани хеле пурқудрату тавоно буда барои ҳал намудани мушкилоти писари худаш, ки коллеҷро хатм карда буд, барои худ кори муносибу мувофиқи таъби дилашро ёфта натавониста гашта бекор гашта буд, нақшаи хеле ҷолиберо тартиб дод. умумӣ карда гӯем, ин нақшае, ки зан барои писараш тартиб дода буд, яке аз беҳтарин нақшаҳо мебошад. ин нақша дар 50 саҳифа и чопӣ хеле зебову хоно чоп карда шуда буд. дар ин нақша, ки аз 50 саҳифа иборат буд, маводҳо оиди маҳорати писараш, кордонию лаёқатҳояш, пешравиҳояш дар мактаб, таҷрибаи шахсияш, мавқеи вай дар ҷамъият, ки соҳиб шудан мехост, ҳамчунин боз чандин ахборотҳову нишондодҳои зарурӣ хеле муфассалу аниқ баён карда шуда буданд. аз ҳама асосияш ин, ки нақшаи хеле дақиқ барои ба даст овардани мақсад буд. албатта тайёр кардани инҳо чанд ҳафта тӯл кшидааст. дар ин давра зан ҳар рӯз писарашро ба китобхонаҳо мефиристод, то ки боз ҳам маълумотҳои заруриро ёфта овардан гирад. ҳамчунин фарзандашро ба пеши корфармоҳои эҳтимолие, ки мумкин аст оянда писараш ҳамон ҷо ба кор равад, гусел мекард, то ки маълумотҳои ҳаётан заруриро дастрас кунад. оиди соҳибкорӣ ҳамин ин маълумотҳоро хеле бебаҳо буданд ва дар ҷамъбаст бошанд. якчанд маслиҳату пешниҳодҳои мушаххасро ин зан барои корфармоён бигузор, барои пешравию фоидагирияшон истифода бурда тавонанд пешниҳод карда буд. мумкин аст, ки баъзеҳо гӯянд, чӣ лозим ин қадар оварагию ташвишҳо барои ба кор даромадан, вале ман ҷавоб медиҳам, ки барои кори хуб ҳеҷ гоҳ ташвиш, оварагӣ зиёдатӣ нест. ҳама вақт ин чизҳо қусурашро мебарорад. ҳамон нақшае, ки ин зан барои фарзандаш сохта дод, ба писараш имконият дод, ки дарҳол соҳиби коре гардад, ки хостораш буду онро орзую ҳавас мекард ва маошеро, ки таъби дилаш буд, соҳиб гардид. аз ҳама асосияш он буд, ки вай корро аз нол сар накард, аз поён сар накарда, якбора ҳамчун роҳбари ҷавон ба фаъолият оғоз кард. албатта каме оварагиҳо буданд, мешавад, вале вақте ки ҳамаи корро аз рӯи нақшаи хеле оқилона кашида шуда пеш мебарӣ, албатта ба фоидаи кор аст
زیرا که این جوان از این سال قریب 10 سال پیش رفت. یعنی وی از این امکانیت خیلی مساعد استفاده کرده توانست و برای وی از نوسر کردن آهسته آهسته پیش رفتن شرط و ضرور نبود. همین طور عادت آینده بینی را استفاده برده باید خیلی خوب مشاهده و نظارت بردن لازم است که چطور دیگران پیش رفته ایستادند و لحظه موافق قلای را انتظار شده و البته از امکانیت مساعد به یگان دودلگی و شبهه ها در حال استفاده کرده از پی آن شدن شرط می باشد. وقت و فرصت و امکانیت را درست استفاده بردن لازم است.